ewo Sompa TV danim o madawroma ena ye huyan ewo Sompa TV no eso no na akofro bofo mpa bema asuketu am yipa bre na Osei Aboagye Oforisuo ne tin Oforisuo me ena mde Asem Mpe Nipa ekobose asase no so kan sampian was a campion ye ko ne de akoyanim enya asam ketua wo mo bibia bokode Oforisuo se medical catcher se bibia boko no ya nta musame enya boko sa na ye fa nyame de ma no se nyame ahwe so na oto nsupagu yesu se no nsu ne toy pa o oh yeah toy e ma na so ye de se nsu to se ya na ma asujafo ho ato mo kakra ai nyaframa na kama na Ghana ha de obenya nkade bia nka nsu to na mframa mfa because I show na bana unse ne dua bi se ye bu ato atwene ya na mebusa se enua ya na edua na ye plane ye susu se da achi bia ha dua wo yi enyine du ba bi ebetu ato atwene Oforisuo no ma bi course wo Ghana ye plane no makakra edenti na America sa Oforisuo enua ye plane se ye si enua no esika wo na dua ne beba bedu ba bi se wo gemframa ye si ye yi kwan yan transese be yan plane se no dabi e betre kwan nim ndi dua ye mfa nko akiri dadachi bi aboa yen dabi amekasa sa abroja ye fa ho awemwemwa aye de nyina ye nua short answer say ye plane akonto Oforisuo Ghana na nkasa wo be free ha ya ta ya akom kire nwa ta ya akom kire se bo be free atase fa sa ase so abrante na friend school fees oni de friend school fees so de school fees ase kire no ya man school fees angodu nti odiska ono wane kire mu kire o ma fa kire nso acho na se wi ase fia obi a o guy ne bia met ma checho de ntia so ti ase ha unjai mi nwa libia boga ekwan ye fa se friend libia boga se those days okoli libia o ba wan fa hwe ama o fa desert so ti ase anti ya ne bo wa mane ya me na ma fa na chi okay Oforisuo ma fa na chi so u si outwi u si drume bi nanka ye okọ ero ma fada e ka ketekete nso wantimi so e bia udru ye ne ka to ne bro nanka wadu nanso okomo amoa bi akono bi betwa wakwan mu ona woka asem no sama fo ana mi ana hwehwe mu ka kire wo na de wantimi antani adu ko ero ma ka fata be fata nso yagopo ba kedejo be ma na me ka me de katacho ko film sa de be chama ne da na ya pon program o kan sem bi na sem de me kana fidie so a edija be ba o so mo no so fo so ya ba de me kai ni esane akojo fe ho mi sa de che no wi en Friday katacho jimidi no brad nyakopo na one ni mi enu ko atiga ma he entro katacho ono be opese osre ocho to opese osre one ni mi enu papa ipa de nyame enu kure ni he e bondi ka asem one ni tika mu e ka ni mi enu ko a me se nanka ye besu ntuma hata ya plani yo na fofi anto ata me ne tika sana omuno Oforisuo so ya bad e de trust with the minka so na wi asem na da mo mama ne nya say ensam na bi wo na as time goes on the economy na ebe no ma be ye okay me na du twun wo ka asem bi osodwan wan wo boy na Oforisuo mu ni nipa bebretifie do ye dindin no suo no pa nipa dindin suo no do ye kikikiki no enche na nakoma kofom ewiase nipa bia wote wiase bia wo ne ho se wo ye dindin no yenka no but omo so na ne ye fa ne se sebe omagimi ana sebe ompene ho asem sa nipa ne yenka no ene ne ntana asetan papa Oforisuo o se ye no tie yi se hwe wo bia bobre tie a ye min mo bia life wo so to wo ye din pa wo kwan bi so asene say twa ma memrai Oforisuo abrote bibia aboko de Ada mo panya no nsi bre ne de yadwuma okay sama saba bibia aboko bibia ye boko na omo so ye din wo kwan bi so won se nipa ho oye bre no abaso body wa uta abo
nipa ho e was so your kakra na wa ye kna man kakra sa na omna samo entu ne ngun tentem sa oh there been two ne kwaku de fasi fa de okani afedo kwaku fasi nya so bi kra te bia we ka say asem yo menye basa basa enti medicine no edu me bia nipa basa basa oba de my basa basa ye ne TV obi an we basa basa na emum sebe mpedwasa sebe aboase bo se waji asachira enu nche sha pan dankwa wa ba na nu makodi mu agro o kana ne tumu a no chanko kamu a eyasam sanso na bodam ni bodam ne tekoko ansana tinto foso be mate wono se bonya basa basa kra because ansana Roman father obi so obabo na dwimpo so okodi Roman father no ne wa prepare ana mranti ayi no so na tete sa na nto trene tu ne kwam na nso da ba bia nkwanhia o die kafra wate ani amani hu Asa no me ma mi la ovia. Oko. So okuti. No kuta boto bi. Awasa de boto no ko. Okojo no fa. So okuti ye. Ma me no nyini na ne ya o. Ma mi ya. O say last Sunday na birthday. Birthday ya very sure. 57 years. Hwe onya yi 56. O twa ne tisha no. O so na manan nkwa ne frefre wo mu ade. Wo se de wo se wo se. Aha. Akabia ni jata na. Akabia ni jata. Na ma fia o te bola ho so yete ne nkaje o. Ma fia ba. Sai ne beka se wa firi ma na busu yo form yente ne. Yente ne. Ono asusu na etie. Ma fia. Ampa ma fia. Okay. Lady ba ko ndem adwa de ya na oba se miminti na oba ya na oba to bombo ba ko no ko. Na menya no time de ne be kokot. Madwa. Una mu ambo mu na ye no pepese na madwa wa ye ne dai. Mi wona ma ye no. Madwa kateche wu ye kura no se be mpredo asemwe. Em so koto fanta bi ma me no me kura. Oh, we are serious. Dim no fanta. Bia no adan. Na madwa je se minim de bi obaba yi bia no take me. Sa won ne papa coin. Ne papa ne pokwa bla on tin tokwa na se a. Ha ne venja. I said ni de. Ha ne ven pokwa bla. Said in the obody as o ye ne pokwa bla de amete ase. O bo ba ko de amete ase. Anti pokwa bla nti no yam sa. Anti na ma body ni sa. Aha, pokwa bla. Eti ofo so minim de maya madwa. Eti minim na ke adu aka chem se mentwen. No be fresh asem no afre wo ofusu atena mo bi. Na yenhwe. Se mai ne boni bi on kan tesa de a bebi am de ne kwana no oden. Ane togo aba ka kan su fia. Noki. Azigblibo. Noki. Okay. Na futu sem wa ye de ebreu no din name. Futu sem we ye de abapen. Na asem bi safo na ko hina asem bi pono. Eno nti na mpese me say team say edin name. Orafo ewiase abrabo na ye bono. Wo bia woni din a man dance. Na edin eye agina hyade a kuropo twadi ampon ede to adibo bia na ono ankasa de ne nsa eyoye. Eti eka edin dia kuropo twadi ampon na ankasa no wono a ene toto edin na nipa so. Eno ti so hwe asante ngomane mu a ni aka cho se dimpa eye chen ahunya. Eno ti na nwumire no mebusa wo se ekwan bei na wo fa so ma amanfo ebodin. Wan kasa no susu sese sa brabo bei na wo ba wo manfo ebodin sa. Na dina mpo amanfo ebo wo no. Yemu sabiem se eye dimpa anase ye dimbone. So ko ba bi ne ebu obi di ne ehwohwa no ne ebone mrane dia. No hu se abrabo bi a wo bono eye abrabo pa. Eno ti ye ka enkomo bi ana ye di enkomo bi ne de nidi be ye mfato ho dia na chese ewiase abrabo na kasa no wo bo abrabo pa anase wo bo abrabo poko ensiedo. Ekwan be na wo fa so kura wudin wankasa na nwumire. Obi wo wa ekwan ya fa so boni di no eturu ba bi a ya na awreho asefem eno ne dimbone no. Abrabo a wo bono ensemfra sedie wiase abrabo no usi bono. Edi an wagye no nipa bonsem ko na wo ye.
enyoma ensem frankwa na wo ye eno tintina no a edi ade bema wo no enye din papa da biara da na nim se din na kasa so kura nsunsuanso de edi ye de tu dasani no ekuta nsunsuanso eno te na anwumire me ka kira wo se wo ba wo na do ba kura betu obi a odofo hwesuban no ansa na de din no atoba no efiri se sene nsunsuanso no be sane akoba no so eduru ba bia wa ye ho se o ye sofo nso sofo su niumu o me ye de ato so kwa enyoma wo ye emfata nyina no de wiasefo ye nyina uye bi enso na ase so ye sofo nyenyi di bi mfiri so na nsunsuanso bo ni bi ankoso ama no anya so asotwen onofo na anwumere di be na ade ato ho so hwe na wabrabọ no ye kama wabrabọ no ekoso toten na di bia ye de ato ho so no se ebedi wawu na emwa pade a onofo ka wi firi ho so akababu awu edi na wafo so de ato ho so no ebedi unya yifiri so na emwa mekai se ye wo school secondary school say Hiber seminary na me classmate baako owo London sisia na ye friend of Festus Brewu na brantie kwaya no fa so twen school fees no brepa ene wodi depa na beza no bagigi school fees no dining hall ye wo boarding house no e ba sa no a de beba ho because wo ntua bia no o ma woni di eso pie na Festus entwiai ena wo di no mo ti one beza no edinte sa to ya no atete ti beza no to sa no asre Festus Brewu obebre hewu enti edi bi wo ho ane de to so a ensusuanso no timi eba wo so ye do bi to adi a wadi yaw saa besi na me ne wo kasai na me kai so for pani bi na wo mi kroma santima pon ye fra na di ya na wo yire ne husu anwoma se sad ni we wo ma ne nsunsunso no enini so da biara da enne wasesa din no a wo de ato ne ho adide efiri se wose se din no kwa nsunsuaso na bema na brabo aye basa wo bayire ne ho no asua nwoma na wagudin anim ase se omanfo bi ade wo moto saa no empempi no duru ba bia ya na brabo no ensi omu yie abrantie bia na wo bob blaster me no kra ni din mi yire fi ono ye dia wo hu o se panetia na ne nam ne buye akamen kona me kan sa brantie no blaster e ma Ghana for re ho ma brantie ni yepa eno ti me kan ti odede bi se empempi no ye hwe din a wo a odre beto ba no ne nsunsuanso antumi anko ne so eduru ba bia otumi se din bi obi dia to ne ba no kobusa na se kire kura pedi bia woni ma se kire no na hu na se kire no bompa ye na nsunsuanso no entumi emra koda ne so ena brofu di bi wonu obi bo kire wa ya na asefem orofo dimpa eye che ya hunyau ne sa yonti no eduru ba bia se wo koto atade na inscriptions ana edin bi egugugugum no orofo na me ka jo se ye hwe wono so yie efiri se sa atade ne ko hye ni pakro no a nsunsuanso no tumi ba ne so dimpa ye chan ahonya eno ti dwene wudin ho na bo abrabo pa se de be ya dachi ankwa ma bi no ubegya dimpa wo asase so na wonchiri ma so ya bo mu dimpa ya wo ye nananom bia o magya wiase hakọ nanso da bia no ya bo mu din e de kasem ebiti sekretary obema esa na brabo bia wabodi atotototo ho esa se ne katre ma odi ya adwuma e wo man Ghana mu ntino ena radio akase pinu e wo mam ha no e de ya no ne no e da so nam so efiri said wo jadimpa ne katre ma no odi kasem pa eno ti dia brabo na wo ba
dachi ankwama bi no yebetumi aka se wei na abaye ye anase de oja to ho enie wo hwe na din bi e de ato so no se ehun sunsanso no ntumi eni so a wodofo yi firi so na yi firi so a ebetumi aboa wo enu nti ye na nanam se dimpa eye chan ahonya de a wodofo emaye mfa ye din enkoye amanfo bukata ne kadabule na kyanko akwa se ye din se sayo bam dia eno ena ma amanfo ko wi afiase no edin bi ona bono Ghana ha emaye hu ba bia nipa kro wo fire edin bi ewo krom ha sabri ameno ka se wo afiase a amanfo kire se no wo ye kromfo uboni sesi ayi a na amanfo de tag se akro wo ye kromfo afrise se din ye de to pe ma me papa ene ma asema me kan nyina ne se yenhwa brabo yi yenhwa ye din eyi sede be ya dachi ankwa ma bi no omanfo de ye din ebeka asempa dachi ankwa ma bi no omanfo de ye din ebedi nkomopa dachi ankwa ma bi no omanfo bi de ye din ebetu enkoda ne afoforo bi efo na enkoba se ubeji timbone ne ye bodi no pepepe na ekire prison ubodi ni pepepe na ekire se sa papa we on twitwa oba we no no ti masema meka kira da sanyina ne se dimpa we eye chai ahunya omna samwa Oforisuo me dashi yancha engineer Kedu gas papa fi one ne yire jiwa ko de ne ntoma ne de adro ne de mse menim se de be mana fi wi jiwa ko de kafra ya obi a chiao ajaba free jiwa papa ma me sarakuba bibia obi a chiao oyibo national na anu mi so to acheka wa nso me chia wanti menru ha se o pa cheke pa Oforisuo bem ani o kan be na so o je odi bi ti se dwamena iti adwam dwamena iti adwam iti nyefe iti adwam me ya menwi adwamena ya wo ai wo yire pay mpani ntrase dama bebia obi a me chia wo nya tem didi na menwi anom Oforisuo edin enimobi wo hon ma edin ede enyame din ene da no social nipa na yede ne to no wa meye no ma basa na enso no asuban ntene o da fiase ye betima kanisa sabi obi tika senso sabi wone ka obi ti ahodwo odeka ewo ho ye nkire nipa mu ya nhwe ye na obi koyese ne yede me to sa nti ene me ko change edin ahodo na obi wo wa na ebagina obu ayi ko gina no ntu behwe bia sabi bebia iko gina no tetefo asem na make yo iko gina obi ne nsuo bi eda ho ne de ato no obu ho nso a ne boss bi one ne adwuma de ma amna bi ma no wo hye opagya no no se nyame ya dom no kan timi se onya sika de mana enso ani o mani sika enso ani ontimi ntonto manfra no ontimi na emmom se me wo me ba me de ne beto nipa so mese se nipa ne dini wo dada ye wodi bebre wo ye betima bobo na ye bobo anhwe nipa bi wre be ho anadwi ne mo ye kan kranhye se edin na sem na wo kan ye ne kre edin wo nsunsuaso batane ye tufo ma wa ya adwin bi ana wadwen abaso se enye wudi na da wo so ninti se bia eno breyie ebia wo de Judas ndi wo je se memeji Judas menyi obi ama na modin na mafato no so sa chasem no obi betimi de wato Oforisuo ampa Oforisuo ye sebe e manti bia emese no kra ni o ma na se ya twam kra aha sa enu ti no se de to sa no nkire se sebe suma bia wo Oforisuo mu no ese se de ba so e wo sa time no edwuma bi ho no ma ye kan din na kan ma otimi nya ode se me de meto Yesu kofi Yesu yenim kofi Yesu bia masa opani frito from obefa on kan che oda usika frito for no stamp so aso de Yesu
ye wo bi ho no ma sebe odika koye so na che obeye po awo ho edin wu hwehwaso no na ya na ye ni da ho ma nipa da sani bi se wan kasa wabra bo no nye din ni pese o but bi nipa ye de wo to no no hwe ne life ofoso obi wa o eleji ene de ne koto obi o pa adwuma eno na no man koyi a enye din no obu ani pa de ne koto no no sabi onwi ade kura da obu ani pa de ne koto no no sabi mpredwa san namfo sam kura won pe matane yenhwe na mafo abai yetimi de obi to brempon pa ya chese wabo bra wanfa na bra bo anto chacha enso enne otigato ande du mebi emu oya ofoso kote enwan ma sabe omotewa omugina wa na omoda na busebi din obi wo ni petichi wo hini bi a sabe wonya ni ba bi ko ana wote ase na de ne to no wo ye brempon nanso ono ankasa ne life nti wamane etena se wo din bi da oso a ebi wo ha ye bagina ampa obu akwa sabe kwa wo no onyina bi ase obu akwa wo na fuom obu ha wo twa nsuo no wo ye obu ha sabe wo no kokom ye won krofo bi ho no mu a sabe obi kura wo je na wo no de nato ebi kwa sa nipa edin na da no so no eye sabe busum din nanso no nkyere se sabe je okodi yaw eye nipa wankasa wo life men kasa asem wenhye wadwim sabe mpredwa se de meto edin bi a sabe o eye din a wudisem ye ni mo bi ani din eda no so no sabe na nipa ne tiri mo oden na sa nipa no so ye de ne to no nkyɛ se de ye de ne to no onso tiri mo ayeden ana ne tiri mo oden eye nipa no wa wo life eti edin ne de ampa utimi de obi tu obi na ne ye bi akɔsɛ no ene ye na ba akɔsɛ wo behwɛ nipa na bi asabe woni fufuo wo de akra ne kɔto no no ya akra ne so ni fufuo wo de wɔsɛ ne nana o wo de obi tu obi na bi an kala ese wo de ni on sa santefo wo sa kasa no wo ho but nye di bia na sabe mpredwa san ye nka ma timi nya de se ene wo te wo ye de watu edi bi enu nti na enu na edi unya wan kasa chance sampa nipa ye de metu ni ne ye ne sapa bi obetwa to ho na nam so ana mama ne ena futu sem no tie ne ba o se do tu di bi a ampa ye tufo edi bi wo ho asa na tie nanso ma ne nhye wadwen mu se bia de metu nipa ya na odi awi nipa ya na o ye kromvuo yi enu ntu me so me gina so na me so ma ye kromvuo dabi ya basre se din ya de beto no hye sa din animunyam sebe mpredwa se do to Judas eno nche se Judas na okonya ne ba bi ko eno na eso obeye ye do to sebe brayi a eno nche se sebe de bia yie mra ofie ye do to sebe ai hwan nche se edin a ehu breku na eno nche se sebe bosum bi esi ba bi e fed breku na ususu se wo ye no ma bi eti a oman ni ntino sa na se wo ye dabi ye onipa bi wa ni din ye da no so no obehwe Paul Peter ni ade nanso no ma wo ye bia no a efa kwan iti abrabo any dini de eye wankasa wabrabo chinu mind say edin we de meto meshe sa ni pakro no animunyam ofoso me dase no okay abrowatia afoso be mama yencha yetiefo ne yahwefo nyina ne wono mo a Facebook, YouTube and TikTok, Twitter, Instagram ni nyina no wono ehwe live ho oba pa Christy ma bla Joyce na na ekoko ene dom ni nyina no yeda wono mo ase na yencha yebusuafo ya wono so wa ma no ne diaspora fo nyankopon ya admofo so se de na ye dwene ho no dadwoada ye no mo nyina be ye meeting fo so na ye hu se de ne ma be si akona ofoso bema edin eyade bia ni pesufa bia hu hia edema wodasani bia na empempi na ya na etekita ankrenkre amamre ebusuabo ene yankase yamane a eya na ehu hia na emu donso enu nti no obekokro bi so no na yato hodin se kwadwokrom ba krom ebia edin ni yede yato se kro ni din try say ampa edin ehu hia na wonsunsu aso dodo na nso ewo nipa abrabo mu foso be ma na wo kan bibi sa wo hwe braso semoma no a edikan no a 18 chichemu du ho na abrantie bia ye frani Jabis ana say Yabis
ade a yebetimi ede na ye enhweso anase emfato ho ade bi a esanse ne na wode yaw mu na ewo ni nti no masedi no ebenya nsunsanso ewa abrantie ne so afi arewo ne yaw nko ana na abrantie no edi ewa abrabo mu na oni anigye na afo ekwa wonum etimi ko ne yie no wono de wokwa ada kyese wo tete enema enhyeda enkoyie na so no twasam na me yate ase ewo eye First Chronicles 4:10 no se abrantie ne hu sampa saa mi din ya yede to me enya nsunsanso bone wo me so no osore ye na wo sufro Israel Nyankopɔn na Nyankopɔn so tie ne ehyamu kina me hu sampa edin eho ewo nsunsanso ewo nipa abrabɔ so eno tiri ye fa so na ye ntu ene emaba wa ne bifo ene mrante kwa abefofo ma ye wuwo mu ene dia kese chenchirenche covid ba ye obi si ye ne dadan ya ofre ne ba covid say no want you know want din na se e kira nsa no what ya says eh say ya de na e din bi wo ho a wo ti adede de yenim na se kire nso no ne yakofa ne de ato ye ba so se bem make say krampa bia na abrochire wo mu nyino mu gya hom sem de bia na ye bosom ba bia na sa bosom bi din ne yakwatam ne de ato ye maso betimi enya nsunsanso wo ya brabo mu enti ye hwe kwan a ye wo ma na se Nyankopɔn kye ye ma edin a ye de be ma wonum ne ye hwe kwan a ya efa so a ye de ema won ye se din na de enti no won ti ase no akofa de ato ba so wo hwe ya daache wo de ade so akese e na ba beto ba na brabo so ofo be ma BMD America to so de se edin pa eye eno nti ya na yese techrema wo no empro nipa ya wonum abasa ase so de papa ketecho be ma Nyankopɔn koso amfa ne kransie e de ye mfa to ho ampa enai ye kasa no ye papa no ye boni din na kurampo na ye kasa de din epie ye kasa mu esa din pa ene oba asetena mu no betena ne wiase na brabo nyina no brabo pa ne subampa wodo ene tema hofama ya no wo ede ma nipa no no ankasa na brabo ne afoforo brabo ne nte no ye hweso nya asem ka ede yankasa nso yetime de tretre yankasa ye nso ya brabo enti edi wo we no ehu hia okra ena no ho okra na nka se ukodi nsamane me ba no udwane wi mo ba na mo se de no no mo ka de okoye ne no na no mo ka ye ka cha wo se ba bi a wote mpotamu a wote wo fie a wote wadwuma mu a wo ba bi a wo som ene bia hodo ye a wodi agroko no eya no wa madin pa eho ahia no wagya din pa wo ho emiye ka so asemasi ba ase no mo koye ya obi race watch ayira ene asemasi ba ha ya ntia no makro no emata wodin ho ehwe no obi bataba chese o we se de be se no eno adwo ba ekua ya ema ye mfa dwamamo emata wodin ho ema ye mfa enebonefo sem emata wodin ho ewudisem ewo wato ensem ntenta sadwam wo cha somrodwe ema ye mfa sadin no mata ho na wo bitika mu no okono hu se obi ate atogatamu wano monsa wo him so ate atogatamu a yeraga se ne ye friends asemasi kun na nya ono a ebi krampa make se na nya ono a eti ye ka kire wo bia se din pa wo we no eye sra hunya da kire mampro enipa ba bia wo no eye ano wa ma wudin hu ahia bla bla bopa na wo firi ho a yetimi abo wudin e de aka asempa eme ye nka asembo na fa nto wudin ho wo mse nipa bi wo ho ba dan wo mpɛ wo asem wo ya dia krampo mbeka wo chinsem bone ye bebo wudin bone e wa bla wo so e bi kra na wo ne ye papa na so ne nyina mu no ye ka kire wo se eye ano wa jadin papa wo ba bia wo te betimi aboa ama wo so wunchiri makrampo mbeba no omba benye ni monya fi sekete cho be ma ni nchiri ma ombe ba sa bebe biem no ombe sa beti wo mu na se wono na nankanso ano adin wa asase so nte no yenye ne sa ne ntimi mo ya blabo me da ase okay the nation anchor pozo be ma radin shiro ni pa bia wotie no onye obi akase edin de ho hia amakom kagana ho okuma senso edin nanso ho na traffic light for junction bi wa ko fu twemu a chese skafofa ho hia fofa ho so nkedini dia makum ntia ya brabo meja ma me ni ta wotebe bi obi a radi Nyankopɔn hia no nya ne kase e baba pa bi wa hojo e fe na blue light one na damfo alaji nso mhwe program na papa panyin started so wo kan sema ya kan bi nam se wow oluma no adamfo radi nhyiram se mo sada je dwumadi na mo hwe na go so ma hene so radi nya ne kase ofosu yesi ya wunipa ya tu ni dine o
Yenye din a wo penso na wo benya because agya bi na de to wo. Ebi to no ne onamu. Ebi nso to no ne waya ne papa. Ebi nso to no busum bi okọ so ne waya ama no. Obi a wokon ofa so to. Enu nti ene yetuufo animira ka che o se di wo nsunsuaso. Wo sole abo ho so. Sole waka. Na wo ne wudie ne nsunsuaso e wo ho ne mfa papa ma. Na wagina yi wo ho afirim. Anokwasem etesa nesesa edi Joseph papa wo no tu ni dini de se mebay e friend Joseph edi na se kire no e kire wo se abrante no oye obrempon oye kase obeyi ni fie afiri wona ho hiehia mu nanso onuanom de ne koto amanim se be yanke di na se kire emmam Bible say Joseph hunu se ni dini ya dani Joseph the prisoner no obo ne ho so afi obeye Joseph the prime minister dini nya yebeka to woso no wona wose wo sole na wo sinkete na wo dane firi woso se yedo to sikani awon amo ho so na betima ye hia ni di a e kire se yedo to ne ye hia no so a wo bo ho so a wo betima be ye odefo ye wona wose wo sole wo dini ye de ato mu na watima ko akowanim memeka se ne yeseme na nan ye kowinsa ne enu nti na me nso mewensa ne yeseme na nan pema enu nti na me so miguma so da bi wo betimi asole wakaka se me na na wabobra barade ba ko bi batadini ho anye oyedwamanfo me de mekata akire me anya ne sa ampa nsoso ebeye adwuma David ya brandie ni monyamfo ba David din akura no ni monyam dia David wakum Goliath nanke yesesa no se no yo brempo betima kum Goliath ma Israel fo afomfa ho de adiso nanso ne aheda de na kotumram se wonwenwan ti David ti ase nyina no na ne din no ye da so ne se oyedwanhwefo nanso da korope na ni ba na ho so no wo bo ne ho so no osole firi nwanhwefuo ni mu afi ye be friend David the Goliath killer edina sesa ede animonyam ne abrempon ye abre no ituntuma za mbrofo bawo edini America nyina ne se o kasa na aka brofo tini America nyina ne se e wo abrabo mu no ya maudina ye ho aduma bibi besi yes men trade ni ho saa emadini medi unya emadini ma won twetwede wa abrabom emadini ma meka wontim se saa ne ye de yete saa ne ye we me ne wo kasa yi abusua bi kura din de ye de ntokwa akwhya no efie we na wo komu no yasese din no efie na ne ye fra na wo ye no sese ye mfra wo saa biom ukọ efie ni din asesa we mu wo mbetu aguso abose mobro se efie we mu ma akohwibira yasese fie ni dini akasa mu amobebom ho so njiri ma mo ba ne se ne ye de fra mu ma menom kro we efie we mu omko abremafo alata omko bo mu ano maba wo besesa no mo amoba akire se mo me mfasa adi ni mfra mu biem na mo nsesa no na besesa me anji di bi ebu abamu edi bi ye nkuguo di ento ye ho so sa na beye ye boye ho so edi ni de ye nkuguo de na nso be ye de agina brane eno ne ye nhye ne nso sa na ba bibia wo wa abrabom ni ye nsole papa ne ye do to no wado koko wampope atena kura na se ade ne koko ama ne sisi achia o ba station free na kura se ba no achia ye se eja dente na wagye ne sisi awo ba no ye de na to no so start ya koko no a wampo no a na azo to na wo da bi be dane se din no ye be ka eja dente ne sisi achia no wonya ne ba bi ko ye no ne nana ye de ne to no ye doctor wa America wa bai wo asese din no udi bibi foforo abehiem na aboa awrade nhye nipa bi a wotie ye de wato ofalumba na no ya men try se wa no be ye ya unso fatu won se media medi ofalumba no nanso ano ya ne be firim ebeboa wutimi ye ne se ebeboa nanso ye de akekere ye ho on de be bi ofiri ne ye saa o ni pia de ne to ne ye saa o papa ne pentokwa uti police case bi ye papa no o ne na nande no ye tutuani eno no wafa no eno no so ye proud ne wo fa ne no ye last killer ndi ono so be so wo to aso abe last killer ye be sere edini bi ye de to ye kwen ye fa so ne nye ye papa no ne tetefo sa na no mutudi na sister ka jabes di ma me se manyinsen me nam ya wo mu ana ma wo mebei di akura yi die matuni din jabes asechire ne se me ya wo mu ba hwe na de na nyansinsu aso wa abrante ne so na wan na se onyinsen ya wa amre a wo de obre no nka de be kan hia se mama uba no wo de aye no me ya bisi twa na ni ba bi entwendi no da kru si gina ye no pagya na ni hwesoro sire Israel nyankopɔ papa so obehu mi mobo yi sa no me din ya firi so a ye kan se nya se ya mfre no ya bisi bi mo ye fre no ya bisi ba ya wo na na edi achi ne de ye dai esana chi ma ne kokɔ na nim enti
hana oniba oye bonini hana sole da krope mpaebo mu ko ni kotodwa nim sere wo so no se eja humi mobo ne die kura me e da so se me hana me bonini no se sane ma me na se mitmenya baba akopɛ na dane sa no me din no a ka me kire ne beginam de na bo afɔde ama sa dine ye kan chewa wo fie wutie se ehia wona na sa no de awu ene wotu e kapra de to nsu anu muni sole fa bag bo wachi kokoro foforo so yetu galam se wo ho ebe dane mfiri wo mra na yeskani sole enkran woni dipa bia wo ho koda obi store anim wo beba na sa din no ye hia din no na dane afiri wo brabo anim ye fira kura se beda akɔcha center eneme na mesi ahwem tv so no etum bia take risk ma abusuya ni nyina na wudin e da wo so nsesa netimi kokɔ wanim nyamisha ni otie okay enote emadim sunsanso ema nyina baabi a wugina no anka se me de edin we de eno an edin be ko wom o ne sayo no ti emema me de me hian akɔ wom me de me yade ni mabro ho be ko wom enne afutu sem se enyina din no so kokɔ wanim na se sadin no efiri se ode adi ya akora no a do kan se de so fo no se sane de no se ne ode adide ane woni bibia no 0551 na 31931 0551 na 31931 0548 na 31931 hello Osei yey Osei ayere lele Ijadem. Of Atlabing, Army of Benafan, original Nigeria, the contractor, that's a thing that we are. I would Janaso said, for you be chere. Sorry. About the Peshada penny, the few, so no bank one year. The head Roma, or the son of machine, young class, or Bano Severe, and San Sobo. The bomb by a show like it is for you chere. Mo send the color to so no jadru about to send the passion bremen oba no question me say e bi pa ja ho yade the question say you be balloon by this scene e bi dey o si yave na e bi na da no so no na e bi pa na mo erade timi bomb by erade timi sam you fo bi yare ya o di wa yare ya ne be kume na o de to you fo bi ka chidre ya tabi anya do ni pe o he ni e to na obrewa ta ajusa amaga na ho kwa no bo we mo na tabi sa da so a koko woni na kiso be bia ba mo apie amen okay hello baby afrefre udin ni tifo so Pizarro ni me do tinteso okay Pizarro adaso medase pa o ada o kanyi kase obosu na me do golden touch baba shop tinteso police station da ni chepe okay na obosu edin asenso de na edin so sa wo susaso se ne volumba ni bedafo ina eka no na edin kro ya nso no baka se bia no bi betu obi na asema si de bia o ye ne ma bia Asem Mpe Nipa ensem frenti no sa bi na won so be da bi we mani ko si na no asema na ma ka su se wo be si gina ya ma ho no da se ni wo si gina ya ma ho se ye de metu obi na mom nipa ni ma ho ye no se ensem fra se bi Mpe Nipa menso so na bom play ya ma na sini yi e di so de sa ni shew tiri mu a da chia braba wo bobu anasa braba anamotu awutu no ebe ko ya ma o de o ye bia no ebe yi didi usi gina ya ma ho a emfa ho ne oni akra de wato no o so Pizarro tintes makel okay hello ye eta Asem Mpe Nipa koju space ye ko no de Limba bichao na kempa fa gozo mani na kuzopa na chia kami hene na tamwa eki traffic man o gozo mama dodo na dodo ni ba me chia maja ete maja ere akia yu jere for the ye kare kwesi yenye omono me chia di ya ire tinita asa Ibi ani pe o ha ye omo nana e be ka oso e se ka e di tu so akante ho na ni fi o e di tu so a e ya wo pepe ta so be okay kojo space na mutie no ene de odi asi kama on konsamba hello Oforisuo benai yey
Papa na bibia bogodie. Kama pa. Nanu Volumba omna Samoa na nayere obia hoye. Obia ho dene. The doba de na se we yo de sheba ko peni SK Bolas na me ne hene. Oboa se na me de me kasa fi. Se take up obozo me de me muza se obojo se na ni fu. Joanna se kala. Oh, that be natural. And the master after of the America na obusa. Papa obojo se de efe. Papa ene futom na abeto pronso no. Na emuda ho. I hope you have me na de na no yo de me se me na. Me na de opema o me se me na. Me na de enjan ne bu afu o me se me na. Wa mo nya na wo amfa na nasuma bi evu ablaboma. Uja hwana na una na ekonfo a. Nanso ko ekonfo. Yangazi afu bedin tin so na na ne de so ni nya di o. So na na ni adi a. O so mo ni adi no kofom. Una na ekonfo a. Na nko ekonfo. Esanse ya tu bedin je na mmom. Kana de ba no nko. Ana una na eka no nko. Ekazi atu bedin na zi atu na bedin. Ndodo na esuban no ede compare with ya anhwa. Kodu opese kwa. Nyame nhamo. Mone nyame adwuma. We SK Bolas. Mone nyame enye adwuma pa. Okay, hello. Baby afrefre udi. Me kasa refer me dan me kasa Africa so. Dani ko yeti o. Yo, ye me hunu se edin won so, but edin kasa. Edin kasa. According to the word of God, Bible so two fu Nyankopon bo ade nyina we oye otiti fu me tenu nipa we ye no home ni nkon. Ye ka nyina okasa eneba. Bakasi nsumra nsoba enyamra ebiaba enti edin eto kasa. And there's a kasa na woka na according to the word of Bible say the ekoyemu is free muba. That is enti the free muba na kasa na free muba no eno be gina so ama wabra because they do to scanning na say scanning ade na to no wa mwabla bonu ya na kasa be free wonu aba no ebe masa kasa no enya nsunsuanso ewo odi nso so for example obi awo ne ba oba we de ewo nya no betwa oka onye yida be blessing your papa ebre no kasa ebe di akwala ni nya ebe di nipa ni nya etimi se ye be ye bibi a ye kasa ye kan ye nhwe ye kasa a ye kan ye nhwe ni yi ni hu se ye hwe ye kasa yi a e forget about say de otu brenya ye de otu we o be okay okay, hello udin baby afrefre Pache for me me kasa free ebua class no mo Atimi yeti o. Edin die won so bebre. Enso ya wo ni adu tu obi a enkase te sedie ye ni amu bi ka enkase bi a me na na de di a wo presenta na me na na de bi a bi shiba ye enti bi a na ye de eto me a aye de se won na na shiba ya e no interest na de wa na e wo so ma di ni be ni so ba wo e wo so ade papa wo na na so ne wo so wo free e di e de na to no ade papa wo ni mo na wo so na no ma mi sakindi na de bone de free e wo wa blood de da se ya me papa de so to pani ha e okay, bye. Good evening. Majo so katechi baby afrefre udin. The master ni the drama de mine. I friend Isaac, Makasafi Asem Mpe Nipa. Okay. Thank you. Number foot already. I was and I'm a program odie. Enya be ya adwea. E do nyina se ba kan bi enya abotwe no TV. As I focus mo ho no pa se ba kan bi aferi e bebo no. Mpo nchecham de na enyimere. Focus mo kese pa se umfa edin bi amfa nto ba so. Be pe edin a wo Kristo mo etumi aboa nkwa na ma mda chenche. Etum esom ye me da mo se. Abanya me kam. No, okay. Hello, last caller. Hello. Baby afrefre udin. Esane Latifa me kasa so atianse. Latifa yeti o. E ka so nte no bo ma baso. Eni di ma pa mo e. Ya no shamo. Okay, amen. Producer si fa ba ko pen kan. Hello. 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 Baby afrefre udin.
Also, anti-million. yes, sir. Oh, producer. Yes, I keep good. Oh, I'm going to food now. The pan, the damo, and the money. So, and question, it didn't ever transfer. So, I think I will not testify. And since I was one in the business, obviously, I can there's a big video watch would be many panaya community men with the businesses are in the so they be happy. In the dinner, it was in charge. You told me the year, and so we did to be a baby. It is a wood to media, a business in charge for also. Get a master. Okay, ahani adu ofrenu enyina ebesie enu ti memedin bia ye dia to emu wabem debi na empokura no ensunsuanso bia ede beba no soso no emedin no emfa wo nkwa se we die se ya ne din no tinti no saa na meko no debi orofo ye hwe edin ede ebetu ye bayie na daachi akwama bi no yetumi enya kontampa wo din ho abu ade akere enjirima ye kon ade akoye nim medical culture say ye yo tententu ye boye taba mu a bafo babie ye beduru no ye nam soro ye sai enam form na ene asemo ye de ebra no eche paw medical culture say ye tu galam say okumase ya kumasi kropom ha ye tu galam say e wo kroma na ene be ye onwanwa o sembe fim e wo dwumadie we so ye computer so dwedie mira sisia ye obi ka kira santeman ye obi kire asanteman e wo galamsey sensem ho e wo kumasi kropoma enya asem ketwa wu enya asem ketwa no ye computer so dwedie mira sisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne sa nuaba bi nom ne akeka bom di afa abefo kwan so a ye dia ye prekasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Okay, ebrena so se obi atwe bani kasa fidie ne kasa fonyini no afutu sam no de atwam de wo ba na nya atrase maka cha santima nyina se galamse na duru ho abenya bobua no pe galamse no na osebe fem ne hey Asem Mpe santimam galamse no yadumi amra debi pabia galamse na duru okumazi kuropomu ano osebe fem ebe jonsam emirikisi yetumi no ne afra no samampo yedi so ne jane so e was Sompa Asem Mpe Nipa so yenu otententu bafo ne aboye tabam babia galamse sha yakohunu no ano de papa ma me mo akwa aba yeja o oba pa bibia bokode
boko so nya boko sa Your friend was saying, me pa cho ye friend me Joyce ekin stete na din ani pe nyina de friend me edede the different hin abaye. me pa cho me te so am he ya Swami heya. me pa cho an Ma me wakosam ne san ya wo se yan ye betumi aboa wa na anwumire yi. makosam ne se me te so am he ya na me fa nsa be na kakra ni Otra hemfie se ni. me tra de ebro te se me 49 years nti me fa ne se me tra akra de ebro me ma me mo tra ebro 50 years Na chese mo tena ya tra ha che ha na me call primary school call JSS call secondary school o ye die ni. me pa cho me yangu ni Okay. Ma me yentie o. yo ma asem nyina ne se efi aitimu no efi ran wan fan che wo ji ska Mutim wo fan. yetimu oso ame Swami heya. Anes hotel nchen wa Hefa. Anes hotel nchen wa ya yechi ya bebe ma me no fufuo we kire ya no E fa hen wo kire amanfo a me de mehu na obi a wotie bi be da hu. me se swami Enrom hotel Anes Enom hotel Anes ene wo fa commercial bank ho no a. wa bebe ma me no fufuo no free wo no ma container bi saso ho sa fie no masam na meken Okay. Efie ni house number X17 eti yeje dan wan fan che ojiska o mu ana o se gold wo dem o eti ye da abonti be 1 year eti ye da abonti be 1 year mo betu amena wo dem o ye o mo de o mbe bia ma o mo koto odwan eti ade be chia ma o mo kun odwan ne na odwan no ewuye na o mu suro ye no a o mu jaye eti o mu jaye na amena no o mo kan no tie no guso no o man ankoto cement an level so eti bi ma me asole for Church of Christ for ena ehu abrewa yi mo bo na mo to cement 1 bag de ma no ena o de kata amena no so Ma me na kire se omutu amena no e wo danim dan no a mo hae no no omutu amena no yedem na satam na omutu amena na mo nyoma gu he ne niam no gudem ha ena omutu galamse amena no wo ho se godu wo danim eno nso ntwa akire nkwae yesa ho ha na omo saba se e wo ceiling so ena omo bebu ceiling no omo ye no omo ehu hwe sesi a ceiling ne da breda so ho sesi abepem na yenkatai na we de na anu ya memen na de achi fiada memenda ye ho ya sole freedom anopa yenkan bi nhye me na ye hye ntia na me da abonten na ma adwen se mekwa yiye memenda ntima kwa yi mentuma o edem de abesan ahoma so eti bi eto no ma na me hu se fiera ne omahia edi nkomo se ne fiera fo edi omo nkomo aye ma onan so a woni omo ni asem bi aka eti omadi omo nkomo awie kwanside na braba ko ewo mu abasa dada ye kwa dem ho na msa dada mempene mo omo nkwa dem ho me se godu asem ya na omo sa de ba nti mempene ena ma me se minnya na memfa meni hwe omo na mse dada mempene ena dada ka kire omo se omo nko ena omo ko nti kwansi na omo sa be freda dada se dada mra na omungu nsa na dada so no de ontumi nyina oma omungu nsa sata mo peso mo kom dem no na mo nyoma gu ho na niam gu dem ya solid free dem anopa meme de me da abonten ti me ma me mo koda adam ti o ma solid free dem anopa ye pi abonten a obi ye nwale obi anye nwale empa aduani bi ani no so mo kogu nsa ho eti o mo koye no ena ma me de wampene nti kwansi ne mo so mo de pick ne shovel ewura ho na me se dada me de mempene na de besi fi se dan no mo amfa ncheye o mo ama notice bia so se e bia da sei ye be bibi sei nti mo kope be bi ntena nti mempene ena ma me de okasa ya na ojojo makoma samre no so na manya me menses e medwale awi afede moja no prama na pram na wona me sa dada de mu susampa na nkrofo pese ye kire yen se ya den ye ni kamafo ni nti ana na me de dada mempene nti ma me pen mu a owo mu no na me friend say sister me pa chewo manya me menses na moja ne tene me na ho na mintumi ntena wa nkopem se mo be ade amoye na wi ansa na makwa akwasesa me ho na mo si yo ene me nkwada mu we na ye say mo bia mo bi nsa nka no te no ma ne nan so nka na tenti me wura dem mo na me de ahopopo nti na me hu baby a me panties ene me pad crash eti bi tu me ne na say bi da baby a me yi pant no so no ho so na o matu amena no o crossbar no so nti na me hu baby a me gina yi pant no nti me hwe na me pant dada bi wo na me fa no na me pie be gina abalanda mu na me hye ma de na me di pie na jasa wo yi pant na mema no e wo dan ni anti e kire no sister na nka sampo na yi panties no
crossbar no so de breme na mema na omo be adwuma no na omu nyina wo dem na sister ni panties no e de breme outside. Okay, ma me to bo ase wate say no na just we pant no crossbar no so mema no so e wo dani mu a omu too good no e ya asem o asefimo abrahu ni wo yekopa mizo ene 5G miza no bi empire num efri say mizo ene 5G miza no Courteous Marketing Agency omo ene di mizo ene 5G miza no aba orofo mizo ne 5G miza no se ode ekọ waponto no wabedi nto no ene wayu no ase a se boko akiri pa eno ti se unya akokọ nam kra ka ho de boboso a kama omanfo omo etai etomizo no omo adanse die ene manya bi ka kire wo no orofo se ya pabi atodi akodi adwuma na baboyen ama 7 so ye 7 no obi ankoka se ne manya bi bia no na mizo ne 5G miza betumi akata ni guase so pa dia yanko manager Daniel ho ewo ehwan overseas 21st kan ke benya biato because supermarket abawa ewo anomaji post office e benya biato ebusu pa ewo ho Mama Esther Atcom Royal Ventures Baptist University mizu 5G miza na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi oni VIP car park no e di ehwani mu 0246270221 0246270221 kwa Coach Company Limited ewo Puemantemu Eastern Region yegwenya mizu ene 5G miza ho sana KFKG Enterprise also amheya oni ndom hotel ene di ehwani mu wuwuram na de konu suame no opamangwa brusenim ho ena mizu 5G miza ubenya bi ato 3 eba center or 3 eco capsules or for koko no poma to do koko no edi unya bema wanhwe koko no ebema mema yonu aye mmere wanhwe ye oyiribeja ho akọ oja ahoko soso wa bayen sadwam bawensa edi akọ uwudem every say woyire to soso saa no na se koku ma obema no ekofom a opia bonti kodwom kura no a na woyem ehyehye odofo mempese ubeyi nkunfo eno ti kopatri eco capsules na fa tu koku na se de be ya betumi abo adwuma pa duru ba bia otimi se amaman agina wosisim koku no woyem otim koku na esa ansa kyerene no wani so wisi oposa koku eno ti meka kyero se 3 eco capsules koku master betumi adi wakagina mu pa ibenya bia to kolina keba dani heba misty heba happy dank eho na mekanfo na dia say ne koto koko dru papa Ghana ni biasema nyina agya tom 3 eco capsules ne fa tu koko na say 0546107107 0546107107 the sciatica expert any 21st clinic orofo yeko 21st clinic na sciatica ne kutu ase sciatica na bibidro ane edi tu ase bibidro so na 21st clinic na mia use yade be friend sciatica ne sayo ntiabaso body a wagina bibimem ha ne bo twabosompo ekobru ni krum wonya Asem keto akwa saa sciatica no na eso osisi efa osirimu na akokom akosu na asintrim yade atwum yapa no se menka jo senya sciatica no kwa wu na se wo per 21st babies no na wo no ema for ni chim 21st clinic na yade bi efru trinwa no kosu na ase bia no obetu ase na wode amawo se le be ya betu akọ onwuma so laboratory scan infidia would be 21st clinic do befam ama ho atumi aba 15 branches eno wo Ghana memha Kumasi ehwa overseas ho obehunu ho Alpha Road nchemu ho Council Quarters Court Junction oboase Dome Market opopuni mantem kropom enkran Sunyane Kranza Techima 21st clinic osinye minie 0540311311 0540311311 what the healing point no asa babiem odofo healing point ni dwumade bia wanti bia wo ha ho pa if we say 21st clinic doctor fo no omo ene wo hene yire maame yabu aku ahua wo gina dwanya Asem ketoa na ne otoma doctor fo no yade no se yade bi omu susu anase omu bobu ho no ebi ewo so ane symptoms no mo no amanan aboto na ne 21st clinic na wako gya yarsa na ho ato healing point no eye kwasiada anwumere no nsiampa mu ekopem no nso mpa mu na dadwoada no so no anwumere no nan no ne wasi ne ho so ewo tare one media platform bia so orofo enwum film na healing point ne dwumade bia eboa pa wakwantu sem nyina yefa koda express group efrise express group no na sabri wama Ghana fo ho ahenha wo mo yesi connection my ojusi kedi express group so ontiase ekura enu ntino Canada US UK Australia broni krom ben na pesoko Italy opesoko te abro
obe anaso person okoti tomatoes ni bi yenko Italian eno na abenya sika dia behwe abusuon se school na person okwa he extra goods obebo sa kwantempo no so na anyoma atimi akonkan e dia man na wo pe express group akira kwa kumase awo ha sa na nkran tema islegon takware sunyane tamale bibiani ubehu express group ewo ho yemfre wo mo ahoma wo esu ai 0249 000448 0249 000448 express group wo frɛ yemfre akontusem enko na yemfa enko dan no worofo sesia no se wanhwɛ na wampa baabi amfa wo ho ankodom na wamfa wo kra anko akohye nyamensa obi betumi akuwa to atwene kwa obi betumi atoyade ama wo ne senti na prophetess Abigail Asantoa sabre no eweye brem no maami we na ma ne homene so wapagya na se de wasi apagya no ewo sokoban ampa yonu site na yasem ketoa orofo be konua be ne dawo so wo yade amanfo de nkonua to so ana orofo yade ana sika sem na ato apia wunya sika emfa mbobra no prophetess Abigail Asantoa se ya waresem kwakura no afa babedan no edamo na obetu ase na wodi ama na nwoma konkan o se menkan tro se wuni baabi afani asori bia ko so kura no a kwasiada o ya asori kama eni didie odima som enya asem ketua divine service no ya nopa no kro ekopem awia donko na branda so no counseling pa ene ukosia mamia waka wasem wo hintasem ene hintasem bia obeka akire wo no wanhwe ye ebejo sem kura ukuada so no deliverance yo yade bia dawsho bia no sunsumboni bia tusu bia no wopam no amanako enya asem ketoa na efiada no paso waya asode enya asem ketoa wo sokoban ampayo na wo se Yesu nti mesan edin meyenkunim difo wo se Yesu nti mesan eyenkunim difo orofo yemfra prophetess Abigail Asantoa ewa homa we so 0243 263 899 0243 263 899 orofo sokoba ampayo yenko prophetess Abigail Asantoa ho na ade bia yesunsun sembia no yenko na yenko no nko boayen ma me sabre woyi panties na free crossbar no so amoahye bi oyi ya na me begina enimo na me de me share nti me share na sa ebufu ahye me mamo se me gina fie so e bia na makasa bebre na me di pia bonten kokotenase eti me toa na omosa be frame se memra na me koye na some me ka kire me say o mayi edan ba ko bi si ekwa efie wadwa ekwan na no yemfa eniema nkogum asama mudi kan ka kire ne say yenkoyi ye niema ewoda emo na me di efi aka ade na omba be no ade be fi na ade aka no me mabu me nsa na me di ewura da emo se me di fi aka eti no enti akoba sa no muntimi nyi gold no ana ne mintumi nkire de eti yenkoyi ye niema nkakra ewoda emo na me kura me se me nko na mma me se me nko ntimi so no e ba sa no so mo se me di fi aka ntimi ntumi ewura da emo obi eti wana me kire me bagel no se me niema we wa ha nti nkwala no so ahon popo sa no me baketwa ba kompodi atare ba ko na da social na bepem samri ena ba ko so ko school Adwusuman secondary school e ba sa no waja ne niema bebre e woda mo se akwala no mu bi school Friday woda so tifie bepem samri onko eti o mo ka kire se yenkoyi niema ni bi nsi wo na omuntu punu na Monday na se de oba be ya de no wawie na se o mo bie pono na mai eti me kate me ma me se me de dem de me nkɔ hɔ bebi o mo de amaye no me de me nkɔ hɔ bebi am pe bia me de asam no bɛkɔ me ma me se me nya abotre ye se de bi mu de bedi fo na me sa enya bi mu de na de bedi fo asam we kan aba so prensa no no na tam bia no mu de de dan no so o ma mfa nche oba pa enti se sia no o mo baba be yi sa agudie no ana se o mu tu sa good na free dan no o mo de konfo bi bai malam bi bai ana so no young boy slim bisa on shada nya obi animu edu no she black intimi hu say either so ye malam say wo ye konfo so ye sofo na bibi etesa mi kasa ben wo kan me twi na me ne ka intimi kofa mi kosua ode mo me ka chen say metumi ewura de mo akwa mi kosua e na o say metumi ewura na ma hu say o kan kasa foforo bi aka twi kasa no ma me na kafra na ubebu nsadada
ana se wo mo de pikini ko ba godu na ma bu isa amuna mo Baby se me de eya me time a wo se me di nyame mense ajo na me fu se enya nuru ho ne bia wura dem na godu ma na ba sa na wo sanka ba fif ene ba fo ajo ma de me time a wo se me di nyame mense e ma date ne masa me de na me fu se good na ama apam na mo okay maame ye pensu binom na ye ni togbe ahaban keke azigblibo sonkalu kagoka ye no entwetwen komo simadu so togbe ahaban keke ewofia ha togbe de ye ka godu asempa de a togbe ahaban keke godu be yama se wo firi beni o beni eno firi ba ye enwoma bo ne ho papa enya asem ketwa togbe ahaban keke azigblibo sonkalu kagoka orofo asa na togbe ahaban keke beba no jene manansa efiri se sunsum nyuma pa de onfani agro sunsum nyuma pa togbe emfani agro kra eno ntino togbe ahaban keke wo peno kumase apa de fijase akwantempo no so joso afijase wo kwa afijase no usu besi wo Bomfa Hospital Junction ho na azigblibo sonkalu kagoka wo na jinema no efiri se uduru junction so a enkoda no be frifie na ababa be fa wo abra wo frɛ wo mo wo ahoma we so 0244 484747 0244 484747 ana 0244 506620 0244 506620 ana 0244 506032 0244 506032 we eye togbe ahaban keke azigblibo sonkalu kagoka from Benin nema enono na togbe si menkancho se ni man mabubo ama wonu nyina eye WhatsApp enu nti no opagya won sabunkum no a obia ensem no yedie ene nyoma ewo wabra bom nyina no obehu ade afiri ha na empokura no de hawo no no waye no audio ketwa bi na wode asende no osemen type on passing bia ba kautwi na ontie bi on sheda ntitwi no na so obeti twi no na waboa wo ewo saa kwa no so azigblibo sonkalu kagoka wono na ka kiro se de na asi wa brabonim de ben na ama enyoma agi chimhia ade ama wo saa no o se fa na damfo keke fa no adamfo keke ya asemu o se fa na damfo keke sompa extra no se baso sompa extra no school fees ye na sompa extra no wo ye kandifo ana o hostu na ye ka sompa extra no entertainment you ya good deal sompa extra no entertainment ya akono papa eno ntino donko ekosi no miensa memne de biada eno na school fees ode entertainment no ensa ebrewo orofo baso sompa TV ene sompa FM no so ho na enwum bia unti bida enwum bia fei ena eba anasa enwum bia aye controversial bi no omo biem papa abra school fees ye woni na pamfo bi etumi etrance na ya na enika se eno ntino memne da weni memda bia no sompa extra sign baso eno nti don't compare mu no enwo fidie emfamfiri ha eno entertainment show a ekoso ewo sompa TV ene sompa FM no enya asem keto akora orofo ye ko akoya ni mu ayenkonye kopɛ lawson no ne nyupa odi abadwaso no odi lawson heba Mr. Aba sa eno de lawson law care Mr. Abadwaso odi lawson Dureman capsules eno de Dureman bitters no so abadwaso na Dureman bitters no amanfo agye atomo dodo no agye atomo orofo enubna bi ewuwo mu no emema no kire se emom timi gina so che enya asem ketoa ema no kura edi so adanse orofo eduru ba bia timi se ontumi nwunso yi a onum Dureman bitters ni bia eboa wiye papa
bema ekame kwa dia kakutobi so low spare count no nyina no durema bitters no ebeboa na nyoma akonkan wo mmomode wo mpemu durema bitters no beboa wo orofo yenko na yenko be durema bitters no bi na yemfa eni yedwuma ba bi etonsa etunsa ewo man kan na biada ubenya bi ato na otimi edi udwuma aponto ni abadi ntuo no eyiyo no nyina da no fa ko ni papa dompem no yenko ne ko to durema bitters na yemfa eni yedwuma 0242 133-577 0242-133-577 no durema bitters and I make for na me de amount azigbilibo sonkalu kagoka from Benin togbe aban keke waji na edwa anya asem ketua togbe memoa kwaba yo pacho bokodie kama na oso oh me hu yepa ba chia watie fo nyina adwuma no ti sen kama pa yo ede mi ase pese mbe chiamu eni adwuma pa omoaye ama ganafo na misi mame chia na nanomone penefo amotie se obi ni mu ana obi kire chia wiasia yewoi sebi yeni na no ye ya nipa but obi no musua tela se de be ya ohia tade papa obepamo ama obi no musua carpenter se de be ya osi udan ya obetumi aboso ma obi no musua paint se de be ya opese obepenti udan mu a sa pepepe obi no mu ye doctor se de be ya uyari a doctor for betumi ahwo nti awiase no bibia ye mienu bebre nti me togbe ha man keke ameti hai me ye doctor sebi mbetumi akowo obi panie ni ade nebo menemo se anyama bi ha anipa e wasase wi so a afa yare hu a yare no anipa na etumi di sa yare no di ma anipa no ana se no ankasa ba wiase no ne fiefuo omudi ni chi ena motumi se na sitramo no mi to be aman keke me di sa anipa no chi a ne humbe yede ebe tono ewa wiase nti obia ni ahondin a yakupon yede odi mano nti me chi atiefo ni na se wa wo hweto bia aman keke anyama bia de etumi ha obia ewa sase so no enya ponchi anase dwan ene betumi ayede aboa disa ni padase ni ene betumi anokwasem aboa ena wo akasa betumi adi anipa nso so no ye wa ni paboni ewo ho ena esan wa ni papa ewo ho nti anipa boni no omunni ha papa nso so ye den ene ho nti omu enua ti ade achia na de asa medamase togwe ene no no story ameye ye good asem sikako togwe bedi benwa se obi si obi nkotu good ma no wono atu afa adintine se basa debut bibrio ha omu tu godunu se oke umbetumi akwakofa bibrio ha omu kotua na omu abo sika kesie ama ne pano anase bibi kesie ama ne pano ade a ne pano tumi nya omutu ya na umbe kasi ameme ewo ade no hunti no dise koto wibra na ne pano ontumia na obetumi ede afa ade no nti eye plan eye adwen ena nkrofo tumi di biti nkrofo mitogwe ha mbeke ameti hai sebi menim brade nti uya nipa na se sika kokoro no enu ena ewo ofie anase ukoto wasase se oke ube ye garamse na mitogwe ha mbeke bebua wa mi betumi abua mebua na se sebi kafra uwo bibi se oke ube di mamia ewo wa kasa ho nsanse sebi meye oba for the example na chese wa kan bibia chire me na me di wechi akọ ofie
na chese ukoye bibia weni aji kama ni ade na chese wa mami wan cedi se okay min coffee na se wan yemi sadia adakro me hu be san ede ahia obio so ati de migam nti me hu hia obio wa o fa mi amemba nti na chese adia ho no be god for me togbe aman keke obi wo sika kokko no na kire se bia nipa no obabe fatogbe aman keke se okay mi bia babe tuma no na chese me ko na se me ko tu saade na enya dia mbetumi akwakoji saade no ade komi fie ana se mbetumi akobbo bibia anipa no tumi nya se de be ya ye tumi mi mbetumi akwakofaade no debi nti sikanya no de anipa bebro ho a kwanya mo fa so de nya sika no enu nti na obi wu a eya na ye nimu nti no na anipa tumi so ni ade nso no sana ade no ye de okoye nti se anipa no wa ho kyerem na kyese anyama wo betumi ade tu sika kokko no so no waka ni na kyere no na se yakubon adomu nti no na se okọ jiji sika na se ototo ayama no a de hia ne se obekọ yade no ama no so ati de meka no mi se na me wa hai se bibisa ewo ho na se obi na anipa no oba me ho na ye kan bibia na se anyama e betumi ade ya adwuma na anipa no konya na se ofre me se okay to bia make gebra ba betu ade anu mamia na se ye kwa ye hia ne se e bekọ ko tu ade no ade ma wo mu ye tu ma wo mu na sebi ade a omu ankasa betumi ade ma me no ewo omu ankasa ho enya de betumi mi me ya adwuma we ni na mi charge ani pada togwe habadi unim na yade be na togwe habadi keke utimisa yes I say yare na wa wi asiri na no ye wo diabetes and ye wo hypertension and ye san wo rheumatis and ye san wo obese fit ye san wo yare bebre nti yare bi bape na sebi ze de unjira sala no so nti no yare bi ade to me babia no sebi beifo omu okwanya motumi faso a ana mo so tumi di sa yare ni di hia ne pa ho nti se enu nti na uya ne pa na se sebi omu amubodam amunam okwan ho ni na no beifo omu mfa yare bi aide ade to omu so because for omu ase dada nti se mi se yare bi wo ho na se sebi emfa anipa kwan so a mi to me ye because for me ye doctor so ati de mekano nebo so no wo hye wo fie na se wo bisato gbe hamban keke se me wo mi fie nti se aduane ben e na medi andra mi to gbe hamban keke betumi abubo aduane a odi andra no betumi akachiro ana se sebi wo kan se ayombre dien atade be na ehemia mi mewani a mbetumi eden aboboni na ade eden ade kirew nti yare bi wo ho na se wanfa sunsun kwano so a na se hospital dia obekọ hospital but ye fa sunsun kwano so a odi breto gbe haman keke a mi betumi eden aye nti no be god for ye kotela kwan a ye wonkrofo a mo pam coat ena ye sa wonkrofo bi nsusu a odi coat manu a enya dia obetumi ede obetumi apam nso no omuni na no mo izu ahoma baako a motumi di susu anipa asana motumi pam so ati mi kan nti krofo bebro ho a motumi ye edro ni sayanyama nti no mitogbe amekeke mi ye edro ton se o ke mbe ton edro no mi ye edro ton so ati mi kan ne bu so se okay togbe amekeke o hu edro no ye benya bi wahi mi ye edro oton so aho nti nebu soso no kwan be na ebetumi afaso na se obi ewo kwan to mu kura na se bi wa bloche kura na se yare bi ha no ho a ye betumi akọ sasa yare na yes obeko sunsun mu yes mi meji anipa no na dress na
me be ka je zembe sha tade se nti by 30 minutes na me wo nti se bi nyese ubetu kwa na afina ubekwa ko ticket wo di obekọ direct yes say me sane metie to we adami no din komo na so wo bayifo o say adami no din komo na so wo bayifo che se nsem no yes wo abayifo no nim wo mo say bi me kasa dia ya na nkrofo bebre betumi asoro me ana say betumi adwi bibi sa wo me hu nti no sebi utumi nko carpenter fo no ho na nipa no be ye carpenter na o ye carpenter adwuma na wo kɔ ne ho a wo bekɔ akɔ hu empane de telafo no yizu no utumi nko kɔ ho ho so ati de meka no nti obia wo bibi a otumi gyina so ye den o de ye ne ho adwuma nti mi say na me ka se okay omu amu ye be for no mitogbe ha mekeke meka ho be no be ye no ewo mu different ewo mu koko ena ewo mu black ena esan wo omu enye yellow enye black so ena esan wo pure white so ati de meka no nti pure white no enye komo so ati de meka no eno ena etomi kura togbe ha mekeke ena sebi mi ni sa power na se omu di yare di se obi ho a mitumi nkohu anipa no se adenti na sisa na ye frɛ no ya no adenti na wo ha no mi ni sa power na mitumi nkoho mi ni sa power na se anipa no omu chichire obi di tu ho a mitumi nsane no so ati mi kan ti meti hai metumi tuatas bebre organ ha because edu baby and before no mutumi ba betake me say omu chichire obi di tu na mesane anipa no omu chichibi nti afibia no omu jimi ponko kura be 7 o sunsum debi feska me fi ho nti no sebio ye namuse no ye nka de wase ho no mu a kire wa o hu se bibi ewa wiase nti no krobia no ukọ krobia so a ade a ye frɛ no be fuo no omu wo ho nso no munso ewo kwan ya motumi fa so de senkrofo ni sha yama ni ade nti no me papa ana eye before ni na muhini to whole Africa yes nti nebo so me say no me di anam debi me di anam omu amuta di anam no omu na motumi senkrofo omu na motumi di yare de sha de pa woni ade nti se me ka se okay me ka ho bi no ya na mansoro yo ya na mansoro togbe wo ka se no na atwema adwena se bibi so ene yen kan kira brochirefo no se ade bi ha mu biam fa beda togu aka ha ba keke che se wo no obetumi content makosa yade o debut ade ba ko a ewo mu ni se yemfa example se obi no mu free volta nti no ye wunu wo ho ye wane nebu so ba be shakumase se okay obetumi aboni bra nso no na odwane o nti ni bosua bia ni ho a obehu se okay oba be hye akura akumase baby se so ati de meka no nti no nebu so no se bi beifo wo akasa ofie a odwane kura hye baby a ukose tokro bia mo a obehu so ati de meka no nti no anipa pi ewa brochire a anyama etumi ha o mu ho no na nya de akitua so ati de meka no nti no yare bebre to metake nkrofo ewa brochire nkrofo bebre ho a omu adwuma asei nkrofo bebre ho a omu ni krata ni ade ukokura po ebe pamo so ati de meka no ni no fa medan to go ade a debi metumi nkase anipa no omba be hu to be ha menkeke mi enforce obi ase bra aba be hu mi isan se oba ene etumi wale bema en wale oba because wo sika se den na se oba no o si ompew dia ompew sanetie nti mitumi enforce obi se bra aba be hu to be ha menkeke na mi bua mitumi enforce obi asa so ati de meka no nti nebo so no wo akasa no sebi wo hwe na se we ni ji hu se okay obetumi afa madamfo a eno de ekwan ewo ho isan se awiase ayewo yi ade a etomi sisie ewa awiase ni na no ye be kwa akoto ampabo a eya na yesusu hu se ye hwehwe ye size ti uti awiase a ehia se obe cheki wa setram se die ena ekoso ni ade nti no mitogbe amekeke ameti hai
me ba be kasa e wo mframa mo se nti die nti aya na metu me ba be kasa ne se weni nda ho manko transe na bibi beto asana obeto anamo enye tamon tokwase ye no enye satam na etoto nti sole yare na hawa ukoda e wo hospital a ohun ton no peko na bia faso sete be ya unkofa lebafoɔ no o madamfo se capital fo no go bebre nti no usɔre a ayama bebre betumi aboa wo nkrofo bebre otumi ye aduro e wo Ghana ha so ati de meka no nti enye me nko na metumi ye aduro nebo nsoso no sabi krobi wadia bituaso okay nti no ayama bia ne mu yadu sebi adwuma ne mu yadu pa e wasase we so no metumi mbubo so aha eye kwan ho nti ohumi se no sebi edu baby na se ohumi a e ka se obebe mi a utumi be mi because menimu se anipa ye nti se sebi bibi how e wa wiase na se udwane na se ubekwa kokko baby anipa wo a aka ukọ baby a ewo kura wo dia aka ebebo isan se ukọ baby a ewo kawa ubehu se ewo ene kame nti ukọ hospital a ubetumi aka se doctor se ewo ene kame nti no ye ma ewo aduru a na ohun betumi ede ato nebu so anipa da se ne kawa uni no na betumi adidi bangu ni ade still enu bo na ye de aguso seyo okay nti na je se ubeti ho na ubetrase uye oba na utrase ho na obi fufu ebeba beji ukunu anase uye bema utrase ho na anipa tise wo ebeba beji uyere anase uye anipa uti ho no obi fufu ba be se wadwuma ana wa uti ho obi be ma yade nyina yes nti no ni nanu anipa tise wo mitogbe ha keke enya dia betumi agya me hu sa da ama anipa da se ni wa wiase me na me ka kire because sebi ye ka se enye hwi ya na se me jai me hu a se me beko na wo beti ase dabi ye o mu se ye ni na ye betumi de akọ nso no me se no enya dia obi betumi ayi me picture ade ma me ba se oni mu ade anipa we no oni mu no dabi enya dia obi betumi ayi me photo ade nti se oba we ase na se sebi uye guy na se uye se na se one protect ohu na se wu free uye se na se ubani na no mu ye kitinkitia se u photo na betumi ayi kire uba no kura se oni mu we na why me to go am keke okay omoro fakakra so na ye bre na ye be to go afata on se ye bia me ka sha se mo se obi ewu akogina ye na se su ye bra wo pa bra ba wa bo brawo passe no che sister sika no wo but won sa na the point na won so wo eno na make a chi obi a se be wa bo bra to go bank ka de o pese o se wo de bra be dey protection nyankopon tumi wo ho ti to go ka sa de bia na wo de nyame tumi ma no ti asase so for asase so munwe eno nti obi biara ye ka no to go ye adwuma kwama no petu anadwo ebi a ye kan ka obi be ka se wei eye bosomse enye bosomsam ovoso tra na oye gagaya wan kasa wo fase wo ne nye a oye baifu beku afiri wiase entra wo sa de bia me kasa asem wo se wu aye wu esi wo de nyame ne frɛ no wo wadwe na wo de kasa ba de wo ku no waye na se no no so wo kasa no wo tonche wo serew asu aku nipa no entra ma emmo bra se de nyankopɔn adom wo na nipa da se ne mese san wo hyebre ye hu bi da ne wo ho enti obi a wutie yen se wo abruchire se wo Ghana ha dwumadie bi a wudi bia opafo abusuafo entra ho kwa ne kotogo aba keke ho entra ho kwa se wo tra ho na sebe mpredo sa me de mea me ne mea se de baifo obi wa abruchire a busa se ye de na obi kwa abruchire eti bi kokum obi okọ se obi hyebre ho enye yize no mo mo ye wo wiase no edoso minim se wa oto de enti na wo bompaye empaye a wo bo ne se de bia wa so dem wo bompaye eso tafrefe na nwa in the name of Jesus de bia no yesusu se baye na ye ampa eso mo ne sebe spirit a omo ye nketo akura so mo na eku yen entra onya gagai bo japade ho ban bo wabusu ho ban entra ho na nye gagai fosu yenim ne yehu
ye pamo mu fia wiase a enye oma beka ho because mu na mu wo ha anipa to me dwane to me bobra said yes sure nyansa be ya adwuma ti me do say fa number no ma wo mu fa number no to dwane okay ubekotogbe wa number no 0244 484747 0244 484747 and now 0244 506020 0244 506620 0244 506620 and now 0244 506032 0244 506032 we togbe ahaban keke azigbilgbo shonkalu kagoka ne mano no ose ye WhatsApp ti fan sabonkum no ni twa sabonkum no obi o ho a otumetwa ne sa on fa ne din ka ho hia se obedi we din ka ho ene u papa din ene u mama din utwa usanku ana se wo sene a ye be de na betumi ho de ekoso ye ne mu ba bia wo free ti o mama din papa din ana so okrom din kura faka ho okay ne personal number no 0244 0244 50 60 32 0244 50 60 32 personal number WhatsApp so ntino wuji sa number no na se utwa mesremo because wo hwe phone so se sia bebro ho na mo atwa na wadane ya adwuma bia fa wedi ka ho anipa no onim ne din on kahwe dia dia ne se watwa enye yes antibesretive for ni na ye ni na no ye boaboa ye ho kakrakra omo beboa me na metogbe ambekeke me so beboa mo medamo ase yare togbe ahaban keke na twetwe nkomo no se sunsun nyuma nko ade a ye fa enkoda togbe ahaban keke owo efijase akwantempo no so osu besi obonfa hospital junction man de tu dwa no na wafre ne nkoda no atumi ababa befa kama ye to ayensam no so na ye de ama yetiefo ne ahwefo a ayasem papa na edan a enipa tim na yentu no na yese mumpini do na yentu godu mfamfiri mu ayasem kase o sa asem aye kan so amfikyire he na asem si o ya dwuma mu ya kyire he ya na asem no asi ma me ti sese no omse muntu nkoda ba akonim se me omuka se yentu nkoda ba akonim na mse me de me nko fi so mo ne ya yen hyehyɛ bia say ade ache ya sole na mo abase bibise na obeka kire se prekopa firi dan ya wo mu ye be ya amamre nti kodan foforo me ka kire mo se me de dan ne de on be me dan nya de me wa ko wuram until se me dan na me damu no eno a nti so mo ni mo so mo betu omo ade de a me na me sizi omo se mo ntu omo ade na omo penso omo ma me firi dan ni me firi mu wi a na se ne omo befuntu dan ni nyina de aye godu a ho de me nhwe ho na kaze kwa bi so kra no se ka advance ne soin e no se yemfa ma ha biem na wana da so yi hoya me pa cho mi fiewura ni eti gold na mutunya onim hu bi onim hu bi wona di kan ba de di kan ebe ye ya mo ankata me na no so a ye copper cement de be ye no eti we sense onim hu bi e na omo ye okasa onim hu bi a oboa modam honi enti ye dan no niam na ye free dem no omokasa ye nyi yem niam ni bi na ye mfa nko sa dan ba akunu na mseme de me mfa nko no dan ne de ye dan na ye twa to so ho no gate ni omode padlock ato ano mo nyoma guo so omode padlock ato ano omode padlock ato ano sanka Monday no na mo nyoma nyina egu abonten niam ni edie kakra na ye free dem no eno na egu eni mo no egu abonten ankasa egu valanda no mo no na nsuo to nsuo to a na no nsuo to ekosi ada no nsuo je mu na mesa nkrofo me ye omo adwuma ena mbe gina nsuo no mu na me bob na me tia afedie we free ha ne sada no
kosi adan nya ma me ti credo amode atum omde atum onyam na mode tum David efiewura na de atum wa bra watu adan ka onyoma gu danim da bia sem odi ehun pa o watu adan no ka dia ba se monka bi man ni kamafo bia omo se bebia pe bia enfa nko enti omo na de padlock na tum na mo nyoma no bi gu danim niama na kasa gu danim na ba ko na omo ka se yenyi fa meshe for the meantime no enu na gu animu na niama kasa enti onso mbebia ma mo dabai omo ka se Monday no mbebie Monday up to now omo mie adofo yen ko Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Facebook awrehosem asefem sempa Kumasi Kropo Maswame ye to go do them obia haida no ye yi ni nyoma gu abonten ama nyoma ni bia ka dem ho na se me hia nyoma bi anatade bia hye na wo dem ho a hweso atom afiewura atopro no mu disafo ne ko YouTube no so ye Sompa TV odofo yen subscribe yen se na yen kwahwe nyoma bia esi Ghana ha senya Ghana na nwanwasem we besi a mako hadan efiewura de dan ma me 2 years ya oni dan so tumi biem agise 2 years na so na se mi ma won tram biem we dia o se god wodani mu o to mo nyu o nyoma megu abonten nyoma dodo no ana academ ho eya awrehosem o eya asefem sem o eya Ghana kuma senko na asem betumi asie eti ese no efiewura nde safo ne ko efie o monko e mo ofiewa na sese opa bibi wodani mo ba bibia ma wana o mie so mo so ma ya amamre eti amamre na o ma ye no gise de obeye no wa ba bie pono na nsa na wo ye wi ansa na ye ne amanka ya e wodam ho na de ma reho kese kra ama me ni brain no an say insukasi we je mu na afela nkwala ni ehu bebia yefa na me baga no so ko school adwosoman no sese omo bie school last week Friday me kakra na awose egumi akwala ne ma odam ho sese ye akwala ne ntumi nko school tifi na ese aso ko sese ana say okọ na teacherfo ana headmaster ka say onye akwala na school mo bia na ese am dey fine anti ebraso sa akoda ne ko school o ko school mu bi school Friday na mamre ne ntia topu ni mamre ne ntia o ka se yenyi niama na akola no so ni refi niama ni bia wan to bi amfa ni nyina eti o mo ye san ko mbebie ni Monday ni ede ni mse Monday no mbebie Monday o man bie Tuesday o man bie Wednesday o man bie enti minimu da kra o mu de bebie ti akoda ne braso se so ko school akola ne braso so ko school amamra to gate ni amamra to gate ti se o mu twa gold na ma efifi every hefa na ba o mbebie pono na se free amena asase ni mu abeda soro ma o mafade a eni eya semu eya sempa o ma me ti se mo da abonten ya da abonten me de sense ade ni si ye no me na da mo da me da abonten no ensukasi we to me da bench so ma ade chi bench so na me da ma ade chi ne fo mo afo me ma mo de o mo kopɛ sister bi nchen ofie o na o mo da ma ade de chi abrewa da obi nchen ofie abaya bi na ha ne dan no hu ne mo bo na so me da ne nchen ne ma me wontumi hwese obeda dem na ne ma me da abonten ti o ne me man ketwa mienu ena da dan ena ena ono so da dem oni na busuafo nyina da dem credo edemu as a prison for credo ena safo no fiura se o me wa bia na makobie na masai o mo ne amanti safo no o mo aho Asem producer yen hwe ne fiura na mam na asem we de me wiase te kra we ka me hu ye efiewura na kasa bia kusa bia nyado toilet bi wo fi o se me kra mo ha da me ma mo nkoso ne atum ze yie na nya dai adwaye se wuntimi ntu adwayem efiewura bi wo toilet obatum we ka se mo nkwa abonten me fie dia saa when you comply no ha dan no na dan ya me ma hai efie mienu na wo ba to dan nim se wo ya ma me gold hye ho nene koma mre no kran so ese efie mienu fie miensa na so me mfa me dan ma ha biem dia no ye wa mamre no wa to good ya se fem samo wonya fiewra no wo frena no akate no o tie bi so ame hade so o tie ya bra hosem mama ame ntrase kakra mama ame ntrase na o manfo hu ya obi ewom panimu a se de ba me ni fie konkai efie wo ha ya che aya asem kese
producer ha ho na e de ya wonfa go hu se endio wo ye no mo mama me no mra kakra mo ma ne mra ni mu ma me te sei pa cho ye o ti twi kasa no miti what transfer am fie sei Bese fie bese 30 years. 30 years. Efie ho no a. Efie ho no a. Na ma me gold bi she danim. We ya wo so da ye anase e dan mu timi ye hye se gold de se yo ya na odwumu dwane fa. Mpacho me ti bribia nkanda. Oh. Ma me ntia ko ba se omu ka se munyi nyoma no de ba asem na wo kan wo akomam. Oh. Mi se me de mi pe kasa nti mi se munkoye na omu fra mi se yembe yi niama ehia e ene nsu ko yi ye de kwasiara atare we na mi hye kwa asori eno ane da so hyewo ebi wo ho de na mi ko baaye na mami ba ku na edi animu na omu ko edem ho no ade chie no no se obefra mi se omu pa mi chew eni omu atena omu afa mi se omu abusua mi de mankasa ma yi asem bia no na mu se adente na edan na musimi yenkode mu mankoda na mi se dan no de mia na mi se yenkoda na nyumere na sister na mi koda ne nchen no na mi fie wura ni babe ma baako ebisa se dada wo hin na esi mi wo dem ho no bo kokoko bae no si dada se ka se mun koda dem ho ade ntina mo ankoda na mi si omia na mi si ye nkoda afi wo si efri neri kroi dada mi kasa hu bio mi kasa de densu hu bio dia de chie no wa kasa mi hu se de bia wo so ya no pa wo chia mi nso adechie wa kasa mi hu enura ene nso wa kasa mi hu ni so nsori ya na ma mi kwabo ntina ma sane hu no mi kombe dada wadi fie sei ebe say getting to 60 years oh debi dada yes omo kama na getting to the na say wo 50 something o oko 80 oh no 80 me for 80 lo me for 80 na say dada say getting to 60 years na yes obe 58 obebro na wa wo hwe mami a wadi ntini sei kano kura bia kire nyanka sa no minim ni age no fi say wo mi no minim mi mami minim mi papa enti de otiti mi no wanka mi fie nso ankire mi minim na wo hwe mami ni fie konkai sei na so be mana dabontia Jimmy pe kasa he ti ha meni se anka mu ye nipa bi anka mu frɛ e dia tu ye ni se mo advance no so a muntunko ye tu kwa sana mo ye dia mu pe o dara horo ne hawo no ho mo se me kra na meka se me eso ya mo se ye ma muntena ha biem na ka mo ye mama mere no sesi ai no dada se kokoba se nyame mfa sama na se omu bie dai na mo plastem na mo sa akom na nyoma basa bi sisi a o de be hye hwan ho se niama bia yera dia nya nyoma ayira wiase atitenem no duru ba bia nipa timi ye basa duru ba bia sikasem timi ye basa beduru ba bia hwe kura no asabia kusabia nyaado nyame ntwenko akire mo mfa sa amade na onana ba akokora no tisi abonte so aboda mo ade be hye hwan de be hye o se na no ne nyina o ne mi ba kunu na mi ba kan kire o se omura ye wura dem ne se obi krati ye ne ya ebe bi sa o ntin kola ni nyina mi fro mi kan kire o se
se ebue punu na obi anwura dem ho me kura ebue punu na me nwura dem ho jesu omo ankasa wura ansana yenso yedi yenan yasi ho every se me hu nyoma bi wa chiri tenten kire se sika akọ no ya reduru ba bi ehia moja eti hemfo na dada anim nyankama de no amokoye ye na die be nyankama de ya atiefo ni ahwefo ntie me yie pa asem ye o sika akọ no eduru ba bi a ne pagya ni tuo no ehia moja eno tina tete ne mpanifo se sika frɛ boja no sika akọ no eduru ba bi a giso otwa moja gusu ansa ne yemu sasa di amamre no omkoye ye amamro omkoye ni bi ne so omkoto odwan ne bebo ho no odwan ne kura no na mre nso odwan na anwu opa mutie heye yie pa eti astu so mu ba bie da no adada besa akoda danim o besa akowura danim no eno so ya asem foforo yeko computer so dwedi emra se fi wura no waba dada mu de me computer so dwedi emra 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene efa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you? Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika dwane ne wanya otedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenyemedu yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimiziana na no what she during san. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godum nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into woso na way from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkrato yi, FDA hwem agye atum se eye. Die sawo pentade papa eye classy ebe fataw na ne bo no da fam a ene na nhwe ba bia se Sarakoba boutique eton ma na mema ntade de kwayie party office wear hodo say suit na wo pe ladies wear e ma bags hodo watches jewelries ama wo perengana e mema belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pidie ene na watu adi na wo nhwe se kura de wode abebomu eye 1 month promotion
enti woto ade baako a wote 10% ade free so de ma wo we ya kwanya abade ma atufuo ene mo a mo pa ne nkronkrato Sarakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mo poda biara da hwehwele kira kwan awo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244 797215 0244 797215 Sarakoba boutique enter the papa perfume. Osei Aboagye na me se Debbie as a papa baby ye trip me out ya tieni ato e o sa o meri awon fe mo ma ya nu bi na ye mo komo Ini efe me man komo na abo aye mi ede awon fe aha e ko Mama, nothing to replicate. Hey, nothing. Cheers to losing the red bitters. Spain. Cheers to losing the red bitters. Spain. Nansem, one time many power winning feeling watch it, and says up in front of FDA, Aji, Judy Craftiatum. And the woman Akrani Bia. And what could he see a BCC I are Sabi? Man of fun and to my pay for you. Yura Maswadi. And then it's a woman be okay, ya kwa nim asem chechreche swame no awre ho papa. Nipa do sika che nipa. Asem the nation's uncle. Opozo be me Nyankopon hiro nipa bi a otie na onye obi akese gos mahin na akwasi busompra otie dwumadie na awrade nhira no na onya ne kese na afi onhira ayame ame maame anita hotel bi obi a onya ne kese ma ne ma nkotote opozo case nyehu sa nyehu na ekwan afa so na tan na enyan a wose ebonipa amane sebi yefirifrim ya hunu fie bebira na nanom de agudi esie ya nipa bepese ombetuo empempi abusuadan wo busuani a woka gold no ho kora bi na apie wo dam ne nyina yate ye ho ase ne yekutuo ti se wo da abonte a enhaw ba dan a watim di ama hoho ahan de efie wura bi a wo tie ntie anumere yie se so wo de dan ma ahan wi a wo ne wo ho sa bi mu tu bi ahan dan wagiki atumo ni ho utim do pese me was peki nti metim akọ ejimi kese ndi kwanzo ye fie wura wo ye bi tan sabi agudie na dafie ho modea nti monwene ho nche enhunu se sabi agudie na dadan nim ne ye de adaachi bi ebetu ana namode ma han age payo adi no mutim de maje ya ma anwene ho se sabi dan ye ba betu agudie di na wonim se sabi ye peska yensa kan year time ebetu agudie ne de a ene na nka ma maame da man 6 months time ebeso na matwen mu yi na modum gold e simple na minim se konfo ni dwane o se wono nko na betimatu ntio na time na ba amamo sa ho pepre na nke no so mo ne konfo ne pona ne ye no
na mo ka chenze obi ti dan nim enti mo aba no mo asinkonwa ipato ade bi sesese ye bese ye ho adwuma enti dan bi na si wo yi ye hwe ne ayemu yi amam na mo yimu ne ma nyina na mo kodnya ba bi sha yetima be obuo kwan so ne fe no na nipa na to ne bo apakene ne ma kodan a wo se wo de ama no asiesiem ba bi ombe dan ade na wayi ni nyina akọ na fe mu adam pan ansa na wakọ starte na wutu agudi obi ntade gufa obi pieto gufa wana ka cho se agudi no kwa pani ma tete sa ana wura fi se nipa atade a ye hye sunsum wom wura fi na nka Joseph papa be pama sa atade de ahye na kire se wo ye me doba woti atade pam atade kura asesei se na ate ase na egudam ogufa na wo ye wa ade wo fa ananim so nipa woro na atade wagya ne sunsum wo dem unim za abibifo ankasa ye nsua de jimi adokure ye ntina mihye omo ase ya na mpesa me ye omo ma usua de na wahunu ne wiase de nipa wo ba yale kura na watu kwan na wuni ha watade ata ahye pa ya de guba ne so na wo sunsum akura na sole waka edi ye hunu sa ne man ketengete no campus ye nipa yo tie dan mu so sa akura ya ngunani ono ni kuro mu anko ba bi adada sunsum de na ji dada edi se jimi nkitingiti ye kura cho so ntimi ntu gold no e wo sanka wo dwene ho hwe ba ma menati fie duru edi nyame wo mo de ball no ne odi gya no ahwe ne so amena nyina duru se no ntu fi se dan ya watene matcha sa sunsum ntu wandim tu anfa kwampa so amena freedom we ndi sunsum no gwa bo mo tu gold ni ya dia ya nwene kakra se ya mpanimfo ne nyama ne nya akono mimusa fie wura se susua mpa o wona ha obi dan no ntimi nsi fie ena kwan nipa na fa so yi ne niam agu abontini aye na ade ntinko bepene sansa ne ye no dia sa agimi wo ye dey yes dia wo ya de pa ba wa unim se ye no sa agimi sebu wo ye dey woni mo nyam kama wa nwofa wo de to ne ade enne maame ni se wo ye o maame na sabita fra to ha da maame ni etuti ni se ya o kra kon bedo wani beji wiase abaye ma pena se mo ni se mu hunu za me de Mpe Nipa ne life te za wo manya gold no se madda be doje za o musika nyina be kwa kodim akwa ne betu o madi o mfa nsa ba bi enso nga e ko ma fa so ne maame yu afa so madome o mo gold no kwa ne betu o madi o mbe wi o munya sika no no mka krom de ko shem so asa ahye e be nante dem wo za enti na ze akotena series e be wura wo onim munya no modu because anya mani nye yesunsu mo nso hwa ade afọ ne hata na wo ne yiye so obi aha da ma me panyi no betima wo seba no aha da ya firi wo nchen na wo pese oye wade wo dan ma wotimi hunu nkomopa wo ne ma me bedie na asumdie kwa so watima kwa akoye wade afizes ka wo kokoro wo fi amugotu a ahoho nyina akura ni dua mu se ndis ga bebeni mana kire wo sa efi ajapade no kura de wo abusuan nyina mu hia wi a ye da yi ne yaji wo mu di mienu miensa bi ko nipa bi ani nye nipa bi ano nye na afi ya de wo mo yaji wo mu di mienu miensa ne papa no na mo ye no kokoa mo bi nte na we ya wa tena tese ya muntu kakra ya wie mu nkoda kakra muntu kakra mu nkoda ne WC gold no wasai ya ne hye ho ne nko dada ofoso obi wo nso so ne gold na odi isie no otwa moja guzo ensi ya untimi ntu ubedi akoni abasa obi wo okra wa ukotunyo ne yadigya awo ye wona na bi wa ne na bia wodi ni ekrokro no ene obo ne din de hye waza daache so wanyini na obo ne ho so a ono na eni anim so ono di anim di a be mmadu wosusu bi kra de doje ebi kra fiewra no aye no wunu se wo nyawo ne yadigya awo o pre akọ ubedi anim awunya usika be hye duwe na nkedi kwa so otriti maami sei na ngo so oforo ba Asem Mpe Nipa so ebeji nim die wosika no wansa na ogotu anamo no akoye nim gu asedie sei edete so ame unti kuro ketu bi unti kuro bi ase no aka chese uni nim die bi ade a wono aye nti efe edofozo ye kanyane ye kan dia akozi se ya maami ya ni die kwa so mo na dan ni mu biem ivine niama na aka kura no o ma papa mu no mo anyi megu abontima no mo ma ne de hye bi anwura wongoyi omo nkoyi nkogu abonten mo ode mu yi ni nyina amra ye beje ya de ne yekọ simple oye ne sa beboa no odi wo machikọ sa ne ma no nya jinjam ni wi otimi ye ne yope otimi tisi fie no so otimi tisi se be wo ho a otimi ono woni mobi no de ade ya bi akọ ye tini ayese ne die kwan so ne se so mbeti a omu wi omo anyimre omo ode ne ma ni no omo nyimre omo na fesu ya nhwe mfa papa yi mfa mra kwan so kwan afa so ne omadi no na obi ti ufie na ne dan ka so mpo a ye wa abosome dodo a emra ne ma no ansa na watima tuna na aze se betafra che wo bibi ne kan ne na kwa na we dia ne yoda so te wo
bibia nka no bibia nsiye na so utriti ni sei ya ye wie nso a na dodom de ada abontini sika no de be kan aka mo dan ka ho na otua de amo mo nti om kom akoma nto om yam na nyumre ya ye be pe obi ane dan da ho kwa ono ase opu obi am na han we new agent fee no mo nkyere be ma mi wo no mo nsisa om ne ma nko na papa ndi ni tisu no kwa e ka obeso ano ono awo mpe. Okay, yanko na yani Obo Herbal and Medical Research Center entwetwe nkomo simadu so emra say you be catch asanteman e wo dwumadi we so e wo bi kire asanteman we de Kumasi Kuropomo edem I will be high a die obi high need to go do e wo mu you feel good ana say galam say good no mo say pure e asem kitu e so am here o Kumasi here o e asem doctor memo akwaba mejo so bibi aboko obade adom na so e kama ho ye fenne se ne no timi so de nyoma bi atotutu kom no na ma doctor sem na bamu no abot tai kama doctor ho ye fe okoko no so ayi no kama doctor yenti we nwumire yo Obo Herbal and Medical Research Center be fa kwanya so achia Sompa ahwefo ne atiefo ene anwumire na mote yenka ene anwumire na ye Obo Herbal and Medical Research Center ena mote yenkan na yeka Obo Herbal yani ye expert in cardiovascular diseases ya kwadri mu ye ewo akomayare ho ene droban ahodo amoja efam ediafosa na ewo nipadua ni mu entitimachi na problem bia ebeba ida sa akoma no anase droban ahodo a moja efam diafosa na ewo nipadua ni mu bia no Obo Herbal ya kwadri mu ye ankasa enti na anwumre se wutie na odie ya akoma problem wako hospital ama ya kan che se wakoma no ahonho anase wo problem timachi biara ewo akoma no ho bia no se wo de ye pressure obi ewo ho so nante kakra bia na wabre obi nso wo ho se ne dada ya meka no ondi obi aka enso wote hwa ewo na ne ye machine ni nyina eye how ahodo a ewo akoma no ho Obo Herbal ya kwadri mu yi ankasa odie eye stroke odie eye migraine tipaye obi wo timika so mi tipaye we die ye de wo me tutu anamon bra Obo Herbal obaye na so ya eye last stop kra enye no nko ena Obo Herbal yesa ewo yesa nyare wa bebri odie eye diabetes ne kana sikire yare no odie eye stomach ulcer say ye typhoid ni nyina yan wahodo Obo Herbal ye treat ana ye tu ase ewo ye na so ye wa odie eye kidney problem eye sawmu o how bia odie eye brebo mu how tutu anamo obi wo ho ne nase etimi etatai ho ana ye titriti te sane ye di foam ena asi wa wode ne na esisi so no obi ananse eta chichi no eye problem ahodo a na se ohawa ahodo Obo Herbal ututu anamon ba ya so ya yetu ase kura efiri ho enti ena anwumre wutie na menka se bia ye mo ya redin oba ye na so ya enti na yedin no research eka ho no yedi ye wo mfidie ho a yedi hwehwe nipadua ni mu efiri wuti ebesi wo na ase problem bia ewo nipadua ni mu bia no Obo Herbal ye be treat machine be detect na afa yedi pure Herbal abibidro kroje ayeden akasa ayare kono amana firi nipadua ni mu Obo Herbal ye wo branches ahodo bebre ye headquarters e won Kranza adehyeman na headquarters e wo Techiman ye won Kranza kwan no so ye park no ye no mu enedi anmuhwe okọ sunyan so a ye wo Zinco Divine Junction ope na Obo Herbal ye wo okọ Accra so a ye official town Kaswa official town oba Kumasi hanoma ye wo Adwatu Adumanu Kumasi Obo Herbal ye kira kwan e wo Adwatu Adumanu ye ne osofomame kenke silent joint wo ye ne sa e honom no enedi anmuhwe enti say wutie ye na anwumre ya ye branches ahodo no ye number se didi juma 0257 472 506 and I say 0249 761 508 and I say 0550 1915 Obo Herbal ye number se didi juma no Mejai ama minua no akasafa ye preke se powder any ordin
bitters obo he by there ba adwama so no ebo adwuma papa entinya so neti a me bra no okay. Well, Yensama, T4 near for Quabium, or Boheba Medical Research Center, and a cocofa, pre-care precursor powder, and I feel ordain herbal mixture at the Abana, ordain herbal mixture, no, Nijumedia edi, and say a bebois, nafe, and Nemunsa, Yari Bia Iono, say infections on quandium, odia, and no, and ordain herbal mixture. It's answered the new brand new time, Hama, and the Akabum near their friend Fidium near ordain herbal mixture, the amount. Into me patch of TV, so ordain herbal mixture. Pija e dia chew TV no so no say no den herbal mixture na TNT but mo dey say obekọ the nearest pharmaceutical shop herbal shop na wakakoje ordain herbal mixture ni bi na afi odi atu honam anase onyare wani na e di afri so na bibia so atimi aye kama so ade ama na aduro me pacho edi enyuma bebre na edi me pacho say eye ennamu nsa yare gonorrhea syphilis chlamydia ene di aka ni na no eye ordain herbal mixture ene edi tutu ni na e di afri ho e di amaye but modern aso be kwa gibi okọ the nearest herbal shop bia on sabeka bi oye bema na saya na wo sisi no eye wo ya sisi yare aba betena wo so ama wako a enkoma ya akoye ko ankrokra na but modern aso be nya ordain herbal mixture na afi wano no mebeboa wo oba na so sisi yade wo so a eye ordain herbal mixture kan for the amaye nuanom drivers for no mo amokọ long journey bia betena steer na chi for be 4 to 5 hours obitimi story ahomachi be 5 am obey adwuma mana bo be 10 pm and 11 pm and sawapon obeso bedu fie na honam na ya oboho wachi bremo wo chepi na honam na ya wo ya bomode pe ordain herbal mixture nenom onom ebeboa de be chen be sori wa hodin mu na san kwakoye adwuma na enwumre so otimi abo adwuma kama ewo mpem ama bibia akọ kama oye oba na se watenka na teko na ukunu no obeye se de so oye bia no so still unya tenka wan hwe ye bedu ba bi kwa no ba accuse ana so bedwen se bia wo fa na chi na wanya be ma fofo bi wonichi na emom na enye sa na yare ade a ye hwe no atenka atekwa low libido na ababesua so nam factors bi na ma low libido but mo dey aso beji ordain herbal mixture na afi wanom oyoba na se ade a ye friend ovarian cyst ye ka ovarian cyst na din brofo no de pa nini na ne se insuo bi na ababeta ovary no ano enti ye friend ovarian cyst ba sa woni obema da obema na ho ba insuo ni ntimi emorua uterus ni na enko fallopian tube num enko fertilize ukosia ye se woto no ma wontimi ngo tubo so ne bema beda bema no sebi ono beda obehia gum kama se o expect se o bewo so your boyfriend so o kunu and so at the end of the day no obosi na nsuo ni na asa abesin obo onso nsuo ni mesen so still obo so me no be so no o twen senke bia nka obefa afuro so still obosi na menses no na aba bo modern so benya ordain herbal mixture ave onso your ba onsabu no aya na insisisi ye mfama ebi o ha ba enne echina emma adechi ebeba adechi emma sa bo modern irregular menstruation ebeboa ave menstrual cramps and I say painful menstruation and also NSA ebia onso ubu nsa na unya eyawo a ebro so broni beka say excruciating pains and I will go through abra onso ubu nsa na will go through menstruation period na modern energy ordain herbal mixture me pa chaw enyintum say wo de ubu nsa na say wo de menstruation sa na tie eye yare na aba so modern say wo beje ordain herbal mixture na wo de tu ase na afi so akọ afi ubu nsa na ne calendar bi me no so eye ordain herbal mixture na pa chaw ebe modern edi say adwuma no afi unya discharge ubo say bia obero pant no na insuo bi fimu ba ebi wana ye wa creamy color kakra na pampan ewo mu na no den pa se unya bi mu a ana no den wankasa tumu say yes ade na no den wo fere se obi foforo bete but modi aso beje ordain herbal mixture na afi wo himfie wo bia ye kese wankasa nim se first na ntesa na wonso ne bia wonko bo gala na wonko ye nyoma bia no kunu na ten so still bia but modi so beje ordain herbal mixture beboa ama etimi achi kama bia so akokama wo ye bema na Johnson meye intermittent urination Johnson kakra bi bosina abana kakra nso atiakom kakra abana kakra atiakom bokokokoko bamodin so beje ordain herbal mixture na be ma wanonom ebeboa mo watimi adwonso freely o urine ne betimi flow kama afi nso Johnson na hu se moja bi di akire ni na eye Johnson mu yade a wanya urinary tract infections ordain herbal mixture na be ma obeje na afi wanom afi nso obo adwuma na ana enche obosina ho
ba besiana say onwo sane won tentem premature ejaculation edo ayare no ne dina de pa ne so yenim gu ase ayare oba bia ne ho pesa ade no obu okra wo ye foreplay na romance na abos na ade no ba besin ko na be madam pem na hwimu tuntutu tete bensa aka wo traffic me ba side yenim gu ase na beba bomodin say obeje odin heba mixture esa obosi obekọ adwuma beba no obosi no oba na no aduane no amfa na mo anto so ebi wa beba bosi ya chinchire pa ne de gu plate ni akata so de asi ho unum se be ma ba be transi ahenhama didi bomodin so benya odin heba mixture na afi won so abobo na ma bibia akọ kama ye duru eto so eye prekese powder me pa cho oyo bi a wo suffer from stroke njojo yare fe no stroke a eye prekese powder na ye comfort dia ma duro we say enye prekese no nko obetimi bi sa doctor se mi twitwa prekese am de gu nsuo na me no ma bebo am da bi we nya prekese nko ena afi nso duro ni se de sitie no me pa cho wontimi nye wo fie eni nti ena nimdifo am wo nimdie e wo adruye ho ne ya ye aduro no ne de abro se bomodin ne nom enya prekese nko ye de nuo bebre afrefra ena de ama bomodin so be kwakoje prekese powder na afi wanom stroke njojo ya be yini na de afi ho heart palpitation ho akoma bon tentem wona ntika kra bia no wa bre no akoma no e bon tentem me pa cho eye prekese powder ye come for edi amount afi unso oyo bi a unso de no eye severe migraine na unya utini etimi dwa oboso ma chibramo no ye wo ya wo pressure no ekosoro too much eye prekese powder and ye come for edi amount me pa cho aduro yi okọ herba shop se organ he na on sabebo modi aka bi pa cho o ankran ye o kan shi drug lane repass ventures and afi nso obenya bi and afi nso okọ kings work herba o kan shi drug lane on sabebo modi aka bi na afi nso de adi ujuma me pa cho ko man kasima eye triple B mankasim ye triple B mankasim runabout on sabeka bi ko takra dia nimdie herbal and afen so benyak pharmacy e wo takra de on sabeka bi ko takwa ayo was e bibidro fie and afen joy herbal me pa cha okodunkowa Lydia Boche over the counter Lydia Boche and afen and Olis pharmacy and so dunkowa station on sabeka bi me pa cha okoforudia Gapsen pharmacy e wo koforudia Ghana Commercial Bank in Chewa on sabeka bi oba nkokwa eye maame akobam herbal shop on sabeka bi Ericus herbal enso ewo nkokọ na afi pharmacy enso ewo nkokọ on sabeka bi mepacho okọ kaso a eye tribe of Judah enso ewo kaso a Carnation so tribe of Judah enso ewo ho on sabebo modian afi na on sa timia kabina bibia enso atimi akoso kama enso e dia ma wei ene mia bia upe bia obenya bia to for your numbers no ye 0249 76 1508 0249 76 1508 and I face 0550 19 15 14 0550 19 15 14 and I face 0257 47 2506 0257 47 2506 on sabeka bi ba Kumasi a PFA pharmacy our Tafuni Road Colinac and so our Ashtown me pa cho okọ Chrome and ase kejetia KO no Freddie Men's herbal Blizzard require and so KO Misty herbal and so mrum on sa ebetimi akabina afi wa to na da kwakodi ujuma me pa cho okọ Abrepo Junction Arms herbal Sofolai and so Tinatech herbal ehun na okwa obenya bina afi da kwakodi ujuma okwa Santemampon sewa okwa Santemampon obenya bina afi odi akwakodi ujuma na bibia so atimi aye kama enso di amount ti bomodi aso be for your numbers na da so da o screens no so na afi wa frɛ na doctor ene wa twetwe nkomo na waje o prekese na afi odin herbal mixture na odi adi ujuma na bibia so atimi akokama enso edi amount. Okay, Doctor Bibi so ana Western okọ bonsu nkwanta Alex Joe ewo ho dodo a ope bia no onsa ebeka bi. Okay, Doctor yebeda say oka bonsu kwanta do amaka ma wro husemu sa ho na me kofa nsuo mu no me ko investigation ho nsu kase papa nsu de tiem me no makoka mfimfin me ko enyeye me be enyeye mama no nuka se pa Doctor na nyimire wa mama me bra ho okay mama me bra ho papa no su ko din ko ni me wa madama se madama se ofakafra abrati aka se free owusu papa na wotwe da wi hia papa bia wode amanefa ye bo akwa sa papa no a yebeda se obo herbal medical research center na yete onka no doctor na wotwe se na edia yebihia abrewatia of also be ma me na sina asem no a
ekoso ewo soame krodua mu hase no mo no eni enyan enye fe asefem na abofunu nso unhu anase wote sansem na se bi opepe ntesuo because say maba be han dan na matua woka na me ne magu dan mete dan ni mo mintu kwanko ba bia timbe kamisi abonten say usika ko da dem ho ntino wo ba betu abaya abeya amamle ni amane ho ntino say wo de abonten so dan yo say dan kuma bi na mam say me nkwa na me wi amasa ban wa bla me ne magum no sa asem we say ukoti bi wo hen enya so amikrodua ha say no mu ahefa biem ahefa biem na abete sa mususem we say ofo so be masika kokko no yemfa ne kwa o yemfa ne kwa say wanka se ne de betwa wani su ya yetu ahye adaka mu wanfa moja ntwa so sometimes roboa ye de siasa abusua krampo de na ye de asia se nipa ko ye ka se ye body din se dru ni so ansa na waba be fa no so no eni hu anase o memefa ya wo kwa wa oboa nipa be wu ho eti so mu ya niema bia ya na sabia so sabia ku won mu nwire ho kwa akire ye na ansa na krampo no fo so be ma se me wo hide dan de mame wona wasi ufie ya mpa me utwa blocks oto cement ene won chance ne ade ni nyina na me ni hobi but the moment ya me obaji mi sika ka pleba na asempo aba now sa die we say single room we say me dia mama me ye bo asi ama say won high for 2 years or for 1 year or for 3 years you have no right say me obe run me them woni ho kwan bia say obe run me them say wo ba ho mpa na no kura na bia na wo ba ba ya de wo dan na bia eyi e fra ni sem pache bi wo ho a e no kura mpo no bia wo ba ba cha mi na me kire nipa no e de ba kwanya na wo so be run me them say me di me pie to agu hefa say me be adwuma bia me pente me rub bat house me rub me ho say bia me de me yi ko egogu laundry ayi ni mu na me basket na bia me to kura mpo na bia me pente mti no engumu ye na bia agu form na wo run me da wo kohwe ba da wo kohwe me pants ana so kohwe me dai eti dia papa ni ya friend say me nya ni din so if you around me pa cho your friend say eja from ye wo kwan ya fa so a ye de ya ade wo ye kaniba ye ya ade bia ya nwene ho kwa akire na moja no fo so be ma me ka akire wo mo fa gold ni free kwa na ma mi susu no me ka akire mo fa wonu mu na ensi dan ni mu biem gold susum na de nam edi ajiro obi ko wu amena mu a sa amena na mutimi so ana obi ko plana se moja so asasa na sa amena ni mu a edi enti na amena ni timi so a yenya gold bebrebe free mu ofo so be ma papa na nyambra sam na wadie no ye friend na won fa da o chenya kopon ya adom a sa ebusua gold kura amena no matu ni kase ana asasan o matu amena ne kase be asasan wusisi yo ya kwa chanya kopon ya do sa process for bem so mu kwa bia sika kokko no mu fi se bia yetimi tu ukwa no ngu se ya for instance am nchiraw kono ngu oduma sise amanfo dam ho ene o mu tu no mu de galam se eti wo ho abe hu safe ne dan na start na ejuri gum minim se busua godu bi na shawo ene bia nkwa ase asa de fine ba no kra de wona kwa wo wato mla eti o chanya kopon ya adom a edan ne ho ayi ne de be kwa koma rent fo no Osei omo de bakwa koma rent for no na rent for na bem say what say me made high dan ya e what say fie rent bi bebo wram say wo ba ba ya ba mele wo wonti no mintu no oba say wanya ne boso mi aso ya wakwa afi kire ne mo ja so ne no mi akasa me pad ma mo ase da dem say minti mi nkonko ye no ya no ane say ka na efa na yeye papa na nya blasem no wadie no na ni god de ni god ni fie but in kwasha say bia umbepe odo mu balance kura be mum so be pesika ya diska na ya de nam na yinam na kwa pesika no aka cha mu say won mu firi won ko eyamo amabusua de na kwa mu firi mu na wa ye de obe na memednia maguwo say wa wura mu akwa kotu asase na se na men kwadam na fa men kwatwa so na pese okumi ana say me na na say me de hye bi na pese okuno papa no pese odi ewu ye hwa ma ne nie wo chenya kopon ye adom a ye be ko rent for ye be ma prosi for abamu na ye nyina yakwa akohwe dan no de wo mu aye mu na ye hu ana mo wa ye betu but wo mu de dan no o hwa no wanfo na ye nsimu ana say bia wo kase wo de oti krampo ko akodofo so be ma me da ase
Okay, Abe Herbal Clinic odofo yenko na yenko tu yade ase ewo Abe Herbal Clinic. Mami Abe oye Dr. Penipa mami unim haban so nim no ofritin haban no enye clinic yi so ba ye enye ne omanfo dodo no ani di ne ho adanse na adanse be no die adanse pa efri se obi ode ne yade yem kwa akodan Abe Herbal Clinic bia bibiduro odi tu ase doku odofo hepatitis na diabetes na hoyin heart na anase sickle cells no na mama mi Abe waji di obi ase afa na nyina no sa sickle cells no wona duro sickle cells no eno na Dr. Professor Abe ode agidi obi ase afa na nyina fibroid no so otene de bibiduro eno de ebenane no the sickle cells doctor sa na manfo de ebone mnane Abe Herbal Clinic odofo yenko ni kutu yare yase e wotano so apatapa new site eho ena Dr. Professor Abe Herbal Clinic wo 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 yanko Abe Herbal Clinic orofo de den san ye no di nsuo ye ya enye yie na me ka chiro se yanko ne pe bia nom nye bia kura kekewu eye club beer na me ka fonam de ama Ghana fo agia tum se club beer no eye pa ye ma Ghana adehye enu nti no orofo yanko pe club beer ni bi enu nti na manfo ka se bia de enu ane club enkonko tonkwanche bia ne to club beer eno ene beboa aponto ani abedinto no ayiyo no nyina da yekoto club beer na ye last size ho ene ye wo mini size ho no na de openo na waje ni nyina no de gum no eye pepepe eno ene club beer no uni fie du nwatwemfo asem ko club beer so oba penfo club beer onka ho orofo yenko twa bio na yenko bubobi wa bra yenye aduane ye bedie no yenom bi na maye appetite o na biade enoa ene club brukutu ya bemansuo ene brukutu akakado na yemu masete nkomorofo yenko ne pe brukutu no bi nyi twitwa ne yemu bobi ebebo yi papa baabi etonsa tu nsa nyina ye pabo no okwa sache bi gimi atwa na odi akope ubi bia di uni fie du nwotwe a wasem emfa nkoso sa eno ba penfo brukutu untumi ennombe Food and Drug Authority or the stamp na so ama brukutu tumi se obi atumi ennombi anya sanketo akra nimom oba penfo nnombe se dem kan no uni fie du nwotwe a wasem enkoso 0244 620 294 0244 620 294 brukutu ye bemansuo papa omna samwa Oforisuo yena etifo se samre be bo de adwede ebeneja nyamene ene yedini na one atwa Oforisuo megidi yese asantema wura asanteman ewura na santi wakasa bi se wanyamane ana ekase asante kase wanyamane na anoten ye besre swame mpanimfo omo omba omoji ye fe so chichiru ye chief imam bebi obi apapai odi dwuma so ya chia no ne mpanimfo swame hene ana swame ntrakonya mpanimfo dedi kan ya chia wo because ye baye no ye no mo na de dwuma swame kure bebi anambia no sebe omo ni adeniye e wakwan bebreso nti echi obi biara ade bi wo a echi e wa santemam nti so mu tie na ana sebe obi tie ne a omo nkanche wo momaye se ade asi wo so ame no awe hosem Oforisuo onye ni hyan aben a onya tifo so a picture ye bae bibia nanan na ye maami wo mote a nye de wo pe wo no na abasa otimfo timi wa ya wo ka wa fo wabati na de we wo mo ani de bedi wo mo na minim krofo bi asade we untimi ngwa ne dem ompene o ye won krofo bi okromo a ompene eda no dan de ba nso agimisika yanko shamre bi anto se dabi bia meji usika wo na dabi se meyi no ma togu babi ni ma beyi gold every day mo woni man kan sa neno na ye kasa asemu ya na ye pese Ghana fo mpanimfuo bi
se yetimi tu obi na anhomache ye di tuo ne esabe ai bullets be gina oso eyi no ma tugu abonten de papa yi mo se friends Robert anawan afram ayi tanyanyam bia che se no ye ken obi be case ana ente sa god no wonya anya dwuma se nipa na obetu god so waje omusika bia mo ba hu de ebesi anya dwuma god bia nse ohute god no adwane ko mo pa mo hwe god aye tu atiate se fidikasi so that is a god spirit akwase ne fasu to god obi ti dem oyi no ma to agu atum di kredo akotum ti papa no wo twa sika no onya ebeye confusion woni akwa ne ntem akwa ne kwa to god no obefa se god pa obefa enya adwumofo so mo dem wo ambeka cheme efira no se wo tie ye ne a me se nya kwan ya fa so a ye di to god free dem no obi na trust na aka chenza na se wakoda so da ye ene abeka chenza god bi se ontinu kotu hwe na onim se obi afie god wo na so wakwan ya fa so tu enya dwuma wonya ne wonyai ade a waye no eye mususem voso swami sebi owura kubasi owura nchichemu wom di opemso acheche wo me de hamam eti esram muntagi nana entagi chief imam mame ye nimse omodo mo ka eya adwuma no mo hyenso agina ya respect wo mo ade akoso so ame ado eya bususem eya rahosem e wo so ame ade anko na ni pepe wo wiase ye ne de sa maame abro a chefio de okay kwese brosa almost 30 years or 30 something years atufie na sabe mpredwa se ye ka se maame se anunani bi ne koye beka se hey woni asantini na nya ne de woya anunani nti sanso no woya anunani nti wonso asantini wo se woya anunani nti wo de bedi no ade asam na ekoso wiase enoma bu na tin se ya na etan kura eni kwa ufrejume ufrifie ba umudu e kama edu tema ufri e kofia na umudu asan ofoso abrantie yi nananom nkan ya ho afram nananom nkan ya ho ne yemfa ni wura fikasiem ana so amehene asese oto ne nsa fra abrantie yi aye busudie se obi da dem ni ekotwetwa moja yi ni no magu abonten se yetu amena wo dem ni ewi a wasan bedem what bi da wasanteman wa sani etu go we yankan wa sema wo che obi fufuro san koye jadu tema kroma fo mpani fo ye kasase ya omunso mayen ni emo ma ba so sa asemu e ba ye na naso masi som asemu e ba ye panimu bi som na dia koduni ya na sanko for me poma sam say ezuwe de ahwe ya wo be kaba o pompe kaskala no afa ne ho di afram no o to cha se obi da o waje nwosika ne nipa ne kwase na advance wu asa na ye beka no ene etu ne tu nye kwa tu go de se nwunsu atwen god na kwa ya wo pro ho ade wa ye bususem wo yi nipa da sani akwa bi ko suku se sisi na fa na kwa wo fa ayi nipa da sani no ma to agu abonten akotu amena atwa moja ne ade eti we ewie na maame san ne makwa akwadam moja so bususem wo ya te ne fa so ame ha na ana santemamwa we ane san asemu pa na ene san mu de mu amutie ye na mesam mu ntage na mame so am wo wura mpanifo so ame de na anu ya no me homecoming so am homecoming ya mo de pictures bi bo ba hwe mpanifo awom panifo na awom ya mo de pictures bo bo wuti bi ko je say yes so am wo gurus ene de ko ba ne sen we mo bia ko gina ho enko support sa from ebia Oforisuo ame ha itumu ko support no nipa di sebe no ma bia eye nsamfo a munka kira no ade a wa ye na ntwaye etia sante amna etia sante amane etuwei
sɛ na so amehene sɛ wontimi nsomu a ɛsɛ sɛ yɛtwe ne redidi ne kofi kɛseɛm wabɔ mu suo yɛhu bi da ɛwɔ asante a so obi te dɛm ne ne mma te dɛm na wakɔtwe nneɔma agu abɔnten na de kɛdo akɔtom sɛ metu gold deɛ obi akɔhyɛ akɔyɛ sɛbe nyankomadeɛ na owia wasa akɔda mu ɛyɛ fi efie na nyane nkɔ baabi a maame ne taa mo so a ugodu hyɛ wo a wakɔ akɔtu adeɛ na nye sɛ obi da dɛm anasɛ mu emi ebetuma to me ebetuma to me ana deɛ wo hwɛ me no wo ebetuma to sɛ wo ne ma da dɛm na ɔno fie wura a awurade afram wo anya de obi taage ne mayɛ sɛ wo yɛ frɛ wo wontimi mfa so da ofo so mi da me ka nyina nsɛ me se mabobɔ din bi chief man baabi a obi a chiaw wadaroma yenim de otimi yɛ swam wo wura wahena wo swam ana na wadaroma woni wakɔnwantra yɛ chiamo asɛm wei sɛ yɛ maa mani mu kura na sɛbi yaka maame ne wɔ ha deɛ mo pa firi hɔ ne sɛ na ano a yɛte sɛ maame bi bɛyɛ ke maame no ɔwɔ he momfa namba ne yɛnkɔ ne yɛnsu yɛnkɔ busa sɛ yɛ ne kura saa yɛmfa afra me nyina baabi sɛ ne gyina na nyɛ yɛmfa no kɔfi kɛseɛ mu na sante wɔ wura adɛn ɛdɛn na ɛkɔ so yi ɔfo so mamfa nsia okay pana members akasa ɛna menka nkɔ anim na me ma asɛm a mɛka kyerɛ ewiase nyina sɛ enipa na ho wɔ nwi enipa nyɛ ati so hu nipa ya hwɛ ne mienu maame asɛm a mɛka kyerɛ wo ne wabusua ɛna nwumire ne sɛ mamu tumu nan si dani minim de nipa tumi yɛ yɛka gold sika akɔ no a yɛde mogya na yie obi wɔ sɛ na me na hyira so na hwan ni nyina no mogya gold bia wɔ da so nti wanyɛ ɔde ano kɔdo sɛ kɔka ɛno ne bia yesu obi awu obi ayɛ sei no ne mmom yɛ amamrɛ ne amane ma no ne de mogya no ka ho de a yɛtumi yi gold no ba mu mura dem hɔ minim de nti a meka saa ɛyɛ titi 0551 0551 931 0548 931 0548 931 yenko ne ahwefo ne atiefo so enko dwendwene ho se we etwa yi a kumasi mfimfini o ɛyɛ asɛm o hello baby afrefre udin pacho frefre so ba kwa the family set yentie o we pacho you hear mo personal number na kam ni mo din kita ho bi ma se bi so na person ni mo din okay ye the production la no ebegu so ye ya bepon a ne ye no ahwetwe nkomo wate hello Sompa be did nie tu kwayo afere ma bedu Ghana you be did yentie o anwumre me mama jo ma bishafo nyina to kete o masa manitu asemo kwa de ne kwa so anu bedu pa o panyinka enim nti be did be fa so fara nko menja no nko yina no okay bye bye okay hello good evening ma jo so baby afrefre udin bebe ama me kasa finzo me yina se yentie o mame ma for say one na wo ho ente sa daka sanse sa daka enka wo ho na utu kwa ko yi no utu so a how de be sika mu akọ nti e ma pun so ni ndika na ko na mo sama no pun so ahi fie no na fam na kwan so da ma se okay hello baby afrefre wudi hello yentie o pacha mo ho de kama pa da ma na mi adini aduma pa mo bo hello yeah oui call your space yentie o ai yetin na de patron o for the bia me ka se bi o se bi producer obi a want to kwan ke bia no timi sa de we o yes se bi o e for no yenya aboa o bibinti na yabeta kasa manja ka se papa ti se ne manju to ya mami ti se aboa aponti po e we se idana me no e me ne obono ya je papa ye
no fano ko nana ta de nim yo o say ba bia ma se yetu bol no wo on ka je no dasi. Okay. Hello. Udin baby afrefre. But the family was a cathedral glass man. No, Kivan Sitio. Me bought the Papa Naya and was the family wire no Omuni Ministry come on no Apata Maman. Okay. Hello. All past Nigeria in the birthday contract. Okay. But the producer of power, and he done a fight come along with you. Why? You. At the part the future. And you are the meeting, and you have to play when you come up for fine anything for settle. A baby party. Now, I'm not playing my board, you know. Now, the other upon what I'm watching, we both maybe it will be a few or second better thing to the Tinu Sang. King is that offer. I'm not going to be edition any day. No, for the whole. But I gave a Femuja. Okay, hello. Yeah, hello, good evening. My Joe, so ma, me baby a free with thee. Let us for my men. What's not your almost there 40-something years, no. My men, dear, Papa, and you can also to me, Patan. Oh, free, eh? If I shall make a selfish one. Na mamma no acho fi ho pa ho. Because mamma na be practice yo. I say o hwemu antwa yie kura. Antwa yie kura. So on pata mamma no. Okay. Hello. Baby afrefre udin. Abrantia atokolesia. Ojensa. Difu Isaiah tafu abunomo wa. Yanko yanim. Yeah, me money born myself you, a be a tibon coso. Mamma town, tell you, Mocano, Yafanan no 2 form, cry, no concoina no hormone. I mean, come on. Okay, hello, good evening. My just so, mammy, baby, a free with thee. Necessity Taqua, FM Deborah. There be until me person bisa limpa o tu mammy ne fidan. Obaman dan for man. There be no money go abonte, mammy, that bonte. On to memfa a dano and padan for mamma, many money in them money ye. Now we're treating the other. Asem. Hello. Baby, I'm free udin. If I try a friend of my ground, free become Braha. Mammy, into you. I say, with you, my papa no anya de kura di mo fa na family akwan so mama me no ai mama na se pe ya for fa obi ajo so me mama afi abo hema na kan was yo nso makunnim asem we hello baby afrefre udin Poultry, this partnership of once I brag on a blow to up perfect since the party network. Then I think I can show them. I mentioned Madame Helena, our child with B. Oforisuo, Asibu Yabano, a normal and Chay, now you be normal grab on 10 sessions. Since also you will be normal grab on 10 because can't be a for between the control on most of the call. So if you said, wouldn't it as a papa, I look at control. No one to time no money, then for about 1 castle. I didn't free one man, and tray of Fusu. Now, upon costing ceremony, I have 4 more about Sonko. Now, I've been a brain at your boys, I've been a bully Jim Pensa. Okay, your last caller. Hello. Baby, I'm free with you. For this show. Yeah. Pacho, now, sir, what you do to go to our lands? So I'm going to my lands. What's it? Go to my nephew, them, or lands, so that no good nephew, them. No, so Asem. Only lands, Mopapa and Mufano Paswal. Only lands, you can to go. You need lands. Yanchia Nana Joben, where you down, and na yenchia eje wiase sa papa we na meka se yenyane so nipa mienu
wa Santema pon ka kuro no betum pon pa anya asem ketwa ma papa so woyere papa no aha ne yire ne ma omo ntage ne papa no kan chese papa dia why ne nye na fe we aye kan rate control fo ene ye kan no rate control fo omo fa nhihye ma megu akwam na omo nya maami akọ chese ga besa dem na foforo bi kra asa we maami okay abrotia ofo be mama menchia Mr Patrick wo boga na fe Mr Ado ya chia mu nyina Nyankopon nhia me dofo papa bi Erade enka ho wo ba bi a wona de oye ni nyina nso no enwie nkunimdie emfa ema na ebusia ye sori adwaso so wo ha wo amane anasa kwada na obi etwa wa be wo twa wasase Asem Mpe Nipa dwumadie for yesi we day for you at say MTN for mu slogan na chese wo de aba ne yaka wo asem de amount ye kira kwan no ewo Kumase Suame Shell station wo no e na ye ne no e share fence wall anasa obetimi afre ho mai 0243 58 another 5878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 my mienu bi abefre bia no ye bejo so ye sorry adwaso ma Emilia wo Suame heya yankasa ye ma me prekopene your birthday Nyankopon koso enhraw ma kwatenti ahoden ni apomden wom na oma wonyin kyere se be ya ne manyina so ebetimi akoye memi Erade enhraw pia do papa se da wusi so Asem Mpe Nipa mu no yenso ye don't no nyamepa na yesre ede ama mommy we love you so much so na Yvonne Bafo Joe dodo na efrene nana ya akwadei we ene na wodane mame ene ne papa ya omo wa agona ene si yemfa happy birthday emfa emo si nyamepa na was ready am onyansa ya wode domo hini Solomon no emu nka memfa so ade pa bi ye wo wiase bia no Erade emfa binum se be ya odache no ebenya fapem papa bi ede esiso happy birthday to you medofo Osei Aboagye me ne mapamfo yakramo yeko long time na ye so dia kono House of Faith Ministry okay yeko